no any edunum yɛsɛ nyame nhyira wo papa pa kakra onyankopɔn no wɔde yɛn ɛkɔ ɛsan so ɛde ɛba na ɛnɛ nso yɛba ɛba bɛsom ɛsom kwan soronko so koraa ya ɛnyɛ asɛm ketewa ɛti sɛ wotimi ne ɛwɔ Mass 89.7 FM a na gya yɛsɛ yɛba yi deɛ yɛ segment ahodoɔ no yɛde ba bɛpiapia wo paa ne nyina nso bɛnya nipa biara ɛsɛ sɛ wonya ɛwɔ mu ya ɛnya asɛm ketewa na kan hunu sɛ nyankopɔn no a wama adepa asaakye ebie mu no ne yɛde wakoma so ne yɛbɔ ho mpaye ne yɛwusu ho nyina nso no ɔbɛma na bam jojo ya ɛnyɛ asɛm ketewa abusuafoɔ na mo ho yɛ deɛ yehu adom yɛ ho yɛ paa na mo mpom mu tetesenie ahoɔden wɔ ha kasika ɛni wiye ahoɔden wɔ ha kasika nyame de bɛka ho ama mo sɛ ahoɔden no wɔ hɔ nko ana sa kasika sɛ ne uni ahoɔden a wotimi nkɔyɛ adwuma enti no yɛda nyame ase enti bɛma komi kasa ne de yɛ matwa ɛne akosua grino bɛka me ho unuaba abna krantima mozino na yɛde max morning dew no asomo na ne de yɛtiri nkwa akra da nya asɛm ketewa fi sɛ ɛne nso yɛ last day ɛde ma September bosome emu enti enya asɛm ketewa akra nyame ayadom emiensa aka Malan Abdul Samid Malan wo so no manka ne yi a wadaworoma na wode akyeme anopai sɛ wote yɛn kadeɛ na yɛda wasɛm wakyem wakɔaba ɛde ba Max 89.7 FM Max Morning Dew anopa we yɛ frɛ no aseda segment no ɛso so alhamdulillah الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على رسول القربات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن ينما يوها edi asida kesiye ema otumfo nyankopon a oma adi achi weresu amen yesira nse ishira ewo mu nyina onfomai eni bega ebe boni ebe esu no nyankopon on protect osu na kakra ewo mu a ebe kan say about abutare abrabomu abutare ehia mabibia ade a wodi obehye wodi behye wenim bia pese won ya wodi mpaibo eni abotare ehye wenim a inshallah won sabeka ne o mun se hwe nyame no commission a yefra no Joseph a yefra no Yusuf no bra o boy no brothers omo ha no pa but odi nyame suru eni abotare eni ehye nenim oko pay was asibisu a ordinary say slave later osa echo prison nyina nyamisuro ene abotare ene bible kakra from prison no obedani minister osa esa dani ohinibio nyina efre hifa abotare ene bible so usu sa adiachi na se ogbe bibia fa abotare ene bible ehye wenim ena nyankopon so odonye owa abotare obi biam ne ho be hu ne se ene wadane nipa a obia etine din bibia enyamisuro ene abotare so wo mu a odi wo be brasi wo be bre wo mu asi e de ama obia kakra wo bompai nyame so otie wo nyame osi wallahu yuhibbu as-sabirin otumfo nyankopon ne owo abotare bia nyankopon don ena onu nyankopon so owo abotare edi maye omo bia ne ope nyina entre se wo pe bibi na se wo ne abotare a ontumi nya ade a ope ene bebre akwa ware ase omo ntumi ntina se ama omo asa abofi ama omo sese eye omo ya se omo aja abotare aware no denti omo ne abotare omo abotare anka ene bibi omo no omo achensa so ye nyina ye hiama abotare so wo obi asi so obi no wo asi a wo na asi a ana wo na wo ne na asi ana onu wo asi a mu nyina mu hiama abotare ne mpaibo so wo kuno ana wo yiri a abotare because ye nyina ye nye pepepe ebi ade a wo ji no enye onu no memiji ba say the abotare ehye yenim ene mpaibo ene nyamiso a inshallah nkunimdie ebe ye nyina ye de em se kakra ye wa ebe kan
mistake wa ka samu a nyankopon on fa boni te inshallah no kwasem se alaji anopai de wa hye nkran pa anti Malam Abdul Samed mo me da se papa na wonim ye pese ye hu baby a wo som no ebia me wo hase ya na se hase na se dwumade bi da mo ani so nso a wadaworoma na wo dia to dwa na etiefo na hwefo nyina nso ensatimi akabi okay yo da kuma opposite the market hona yesum no ewo masalaci yesranu masjid alhaji muhammad salis kintebaku o alhaji salis kintebaku mosque ewo da kuma kwasem mosque any school any school na mo ni program bia da mo ni so abosumi aye besimu bosumi aye twato okay say program there your project your school you this your first floor busu any than wearing woman next stage your cut off no so akoye last floor sana ya wi so no bibia obetumi aboa obetumi pay your number na wabehu inshallah na ke se da kuma hayya da kuma trotro station opposite the market wura market before wura market no obehu you on the right market so left okay inshallah ebusuafo Alhaji Malam Abdul Samed abeshira ya no pay ede na mo ka che na nsa na wafiri so ya inshallah no yeda na se nenem ready na da Alhaji yeda se pa nyankopon hira se ye frɛ wo agya wagye so na wabɛboa ma aseda segment no so atimi kɔso ni nya bi a meka so Alhaji ayi ni me ya emfa unya mentra ami to ye prayers nyina ye da so ami musunya nim protect mu wajuma mu ene fie nyina inshallah ye da senya min shapa mufom na sa wusu nsua de ada Alhaji beba ho ba kire ye pa ya enye asamketo abusua Masset 9.7 FM Max Morning Dew ena wasugusu awutie na wo hwa yen dia yi pa cho ye twagu live ewo YouTube Max FM Ghana eya na woni yen akodi kasobo mu ho de bia mekase udru ho anu subscribe to your channel no na fe wa press notification button no so se be ya ye ba live wa enema e betwagu ewo fie ha nyina won so nsa betimi akabie na ne pa ewo mu no watimi enya ho emfasode bebrebe ya woman amani ya mama yenyi baby akọ Max FM 89.7 Masset 9.7 FM Max Morning Dew ena wasugusu awutie unum se de aseda segment no ehhehye so wie se ya afa ensema etwagu ada fontenten fidi nso ko wa krata mu saye vlog saye blog ye kan nyina bom te se besepa ene konyina haban na je de asomo o ye fidi kase so ntia busuafo ye koya ya sen aba de na ekoso wo manimu bema kumeni ni nua ba grino edoso kwasem good edoso mama fa we enfri ase enfri GBC for one online page or say Ghana USA lifts visa restriction on Ghana. USA lifts visa restrictions on Ghana. Na che say nyina enim ye ni nseme wo my Ghana mu say
enche ye na Donald Trump obefa banwa ne se eye US mampani ene o de hihye ye gu akwamu ye pa chese ye nuanom Africans a wo mo akwakodi amanone ya wo no manfa kwan pa so ye kwati kwan ekoye na ene o de dodo no a eba Ghana kura ye gie nipa ni mu bi na enei ena oswafo a wo hwe amanone ho ensem so yewura okugyato ablakwa ya Samuel eka ne din ho na anu UN enhyiamu wone eye mampani ekoye na enhyiamu ni fa baabi no ena yewura okugyato ablakwa wone eye Harrison Hoka ya wono nso so eye oswafo a wo hwe wonom amanyonsem so fa baabi ekohia ya enkomotwetwe mu kyese entiase ekoye adwuma a wonom ekire sesei restrictions omode ato Africans so enye Africans nkwa other countries ne nso so eka ho ewo efe say asase we so anase amama ya hodo eso no wo moyi Ghana afiri mu asese Ghana yasa maye 5 years multiple visa entry na chese ukopie mu ewo US embassy a enya de se wo be struggle ana wo be brete se de first no na enhyehyeye ekoye ana se de wonum sidi enhyehyeye egu akwam na sese akwakoye anigisam yie pa ama o my Ghana restrictions a US fo edeto Africans so o my Ghana ye ka ho no sese ye de no ye afiri ye so a utimi eko America so wo sika nko ade a no sika nko ade ne utimi ko we said ye afi so no akosu awokoda ben wadaroma enche ba kusi ha ba kusi boy ewie be ma obekwa na menko ne kurakura mu di kana mindi wachi o hallelujah yo ne yenko emra hyebedwamfie na yenyina yenim se remprem ase eduru a wo gina mu se Speaker of Parliament any Right Honorable Alban Kingsford Sumana Gbagben what the ababa told you say pursuant to the order 58 of standing order me kirem na hyebedwamfie no omunyina mo mara o de adwuma o ya enya sam ketoa no wo gina so de ato Ghana fo anyim yie pefe se no kwasem wo motena fie kakra fie o motena ye no so no na ewo nhyehyɛ ne niema wonu mu eye se ebeye na agya wo man ne hu nyina nso obi ahobeto ne nya eho emfasode na wo de ababa to dwa ya wo kirem se nyame ya adoma October bosomeda etoso edunan ewa fempemienu ene edonunum yi mu ano parliament penpenifo no wo nyina obi a mo ma akɔhyehyɛ demo mo amo ye madwuma obu akɔtena ne constituency ayi bosomi ba mienu ni miensa ni no mo nyina mo nsan emra na eja wono mfa the third meeting of the first session of the 9th parliament enhyehyɛ so se de be ya ebetimi abo omra no ho eban ene kyese o man ni nyina so eho ban ya enya sam keto akora enti we ye kyese ensema eye yewura Alban Kingsford Sumana Gbagben edi atudwa wo kyese me hwebedwamfo fie dom kuma ni dom kese ebenkum ni nifa mumfa nhyɛ mutirim se matena fie kakra eye free 14th of October 2025 muyina monsembra ne emadwendwene oman no ehu abna mamenkenka wenfi ED Hub na mamenkenka na tiebie or say if you have 10 apples in America they will still only one, but in Ghana if you have 10 apples they will still 9 na why can say honorable Kennedy at Japan yina yenim ne botaya or de see the news so pese omedi o man yanim na ne nkomobom ne bisa ne se eden ne botai ba ko papa nti o pese omedi o man nanim e no kire se krono Ghana for ye ya kronfo papa offices ahodo ne empenfo ahodo ade o masisi companies ano no bia bomode anse anye hwe kora no da bia no odi sika kaka na saban sika ebeka ne de ewo se oje ho nti na all can say ade ba ko a esi nani so pa nti o person medi mampan ne se o pese onyi krono emfi o man ni mu nti na all can say na we no ebe me ya se wa can say no akosu sika kwira pe me wa hayi anhwa oh enye ne sab say e Kennedy can say ni railway workers
Railway Workers Union suspends September 30th strike for negotiation. And Railway Workers Union suspends September 30th strike for negotiation. Graphic online for NAD and semi ebetuja. Wonum echere se eye asuye anase ndwuma yefo a wonum ekuo ya wonum eye adwuma ewo railway. Na ne wonum ede betudwa. Se ehyehyeye ba ko mienu bi ampanimfo ne wonum ehyehyye enya de so omoni gye ho eni ti hwie be September busumi ne de to so aduasa na kyese enka enne wonum eye wo ye kyere papa e de a kyere ampanimfo esan se ehyehyeye bi ho no wonum nim nye ho na enne yakwakwaba ne se sesei ampanimfo ne wonum atena se atuate anase wo ye kyere mo pese wo mo ye no wonum entwe ensensen honom na wo ntena se na wo nkasa sede ebe ya entiase ebe ya adwuma ene wonum atiase a wo mo kyere se eye oye kyere anase atuate a wonum ebetie no eye ade eye atuate because eye strike atuate a wonum eba betie no se eye ade se wonum agya ya to honom a wo mo empanimfo etena se na wonum edi enkasasie sede ebe ya entiase ebe ya adwuma nti o se Railway Workers Union suspends September 30th strike for negotiation. Where a graphic online or no the buy. Me family area free Parliament of Ghana one official Facebook page ho enum kwata brisa ensem edi free. Now say Public Account Committee has given acting CEO of Kwalebu Teaching Hospital Dr. Yakubu Saidu Adams 90 days to pay 113 sikano de ne modu 30 million 500 Ghana cedi enya asem keto akora ni nyane se enra Public Account Committee ekwa setena na wonum asetena wo mokoe na gese mo amohwe ewo ebi wo Mass TV ene ye stations ahodro muhu se ensem koso yi pa ya na enye asem keto a ekwo wi akie wutimu se na ukopie mu ewo health sector no mu a obi wo hono mu asika fa ne nsase se enche na afe no ebekọ na wieye na se afe ne bekọ na wieye se ya na enhunkuntabuo no wonum etimi ede hihye edwa enti wuni akro ye de wato institution bia no ane afra wo se bra na bra be yi ho ano eno na nam so kro emetimi kopie mu se ukopie mu ewo Kwalebu Teaching Hospital a ena no ada COVID-19 ye ba ya na ye nyina yesu ho no sika bia eba mu no wonum adi kan atuatua wo ho kan na jese so wode bosome ne keka ho makomako a mpanifo se 13 month ena jese wo mu de atua wo ho ka na wo mu tua wo ho ka no kra bibia enye mpanifo ahi se musi sika ni ho sika eni ho nti wo mate ase ena health sector no so bo wuro mu a yewo emunchichemu enti se bia mo na mu ni sika no mo de mo nsa akwakọbọ pharmacy fo sika mu sika o mu yi nso de na nya sika keto akora nya sika ba sika no emu odu yie pa ene se ya ma wonu mu 90 days se sika no mo na mu di ye ekwan bia mo be fa so a ye nsa be san aka sika no na gya o manfo ni nyina so ho betimi atọ wonu no mo mfemra na enkonkoba se mo hwe health sector no so na mu di yewu na mo tete ene enu ade ensem koso yie pa ya health minister a was Nigeria Muse MP Ediama amanfo na adisha wonu woketan honorable a deputy minister of health Krampo na jese wonu wonya kora nya health minister no woni ma mi Grace ayensu na jese wo tututu nkrofo ano saa ye beto odwa se health sectors ahodro bebrebe bi ti se Kwalebu Teaching Hospital, Greater Accra Regional Hospital, Tamale Teaching Hospital, Savannah Government Hospital, Dadieso Government Hospital, any sebi Akontomra Government Hospital. Sika bi ya fefa wonu mu nsa sika kan nyina bo manye sika wa we mo 90 days wo mu fa sika no nyina emra. Na wenso efi Kumawood actor ye friend Wayosi na sese de Kimpaluta nyoma auto no da bia da na no eye makoma ne ofre no ekoye mama we de ekoye papa ene ne nyoma me no kasa yi actor Wayosi da na no auto ni sese ane nyema bi koye ma no otremu se President Mahama consider say obesa akọ ne second term na so far so good se na ne ma akọ ne de agurade Yesu ase Ghana in Jesus Christ president John Dramani Mahama ntino obesre no omu se
wasan bɛyi 4 years a na obetimi akɔ na mmom no ɔkyerem sɛ ɔmmɔmɔden asese ya na ɛbɛkɔ de a ɔnsan kɔ biom na ɛkɔ yie pa na onim sɛ Ghana nipa ho fono wɔ ho oh yeah ɛte fast one na bɛte stop discriminating person with albinism. Stop discriminating person with albinism. Persons with albinism. Not just a ka albinism or they buy a kase mu a empempi ne kan ofiri anase albino. Eni de yam kra say otimi shebe na hwe ne ha obi kra de wo kwa ntimi kra mie. Ene albinism fo wonum enkabo mu kuo na wonum ade atodwa wo kire se eyade se wo be piem wonum aso ya wo mo na mo asede nipa esitete wo mo ho ekire wo mo no enya hasem keto akora obi wo honum ayese oyo ofiri okọ nipa mu ane ye pam no yese obi kura timi fasika ne wo de atwa ne se wo hwese moja beba enti ne wonum ade atodwa se de nipa bi mu eye wo mo e wo my Ghana ne asase we so no enya de se eye yie kura enkire do na enkyire papa yenso eni nti abusuafo amona ha mufin se mo kala eye normal na mo ahuso ne mo tebia so eye normal no yesere mo munhwe yie na mo antete ye nuano mo a wonom eye albino anaso mo ye albinism ne sanse eye ade a eha wonom eye papa ene wo mo so de o mo akosem atudwa o mo chese stop discriminating persons with albinism. No kwasem say omo history mo de easy mo history ma mento aso na ja menko asante mantem na we me kofa free Ghana Education Service one mo official platform a wanda worma e wo Facebook ho na me kodi me mpa free na was say immediate release assistant headmaster of academics of KNUST High School. Na chese wonu mo nkura school mo kwa kura ansa na waba ewani mu no. Eye Owura Charles Edu. Ye yi na free ni post. Na we bebu say assistant headmaster for krampo do mo na ka mo ye discipline. A wo mo ye mo niema ukọ school a headmaster mpe ne ho asem niema assist for no. Wono ya mutimi bo adwuma dikadika pa. Na video bi etwagu ye. Ya wutim say assist woni school ni ba ko ene ne mpokue ye sisi so yi wo mia no wo mia as wo ha age no as won case no madawro ma no pay mu fa nche yem enti video ne beto edwa so sa na fe eyade a etete yie pa ene hwa na Ghana Education Service edi wonum ho agemo a wo mo si Owura Charles Akwasi Edu ya wo ginam se assistant headmaster of academics edi ma KNUST Senior High School wonko nonkopa nkopapa ne ba bi ntena enu akire punishment nso a womode ka ho ansa na hwehwemu na ba ne se ense se otu ne 96 school mu ho no mo ema emie hu ni sunsum anase ne samanya anase ne bibi kura wo school nchen ho no mo efise ne wa ye no ase yedi wakoto adwuma mu yese menye 1 2 3 ba ko mienu miensa we enu ano so be ye don't go there assistant headmaster Owura Charles Akwasi Edu wose enu ana utimu se enkura ma ba wana wonum wosuku mu honum de watintim nkrofo de stamp abobo wonum achi bebrebe ya anya sam keto anam so video beto odwa na wo miemia ba kompoku ya so no amanfo ne ade hye de wo ho agim emampanifo nso akasa me no kasai assistant headmaster Owura Charles Akwasi Edu ye yi na sinchen emani men suku mu honum emani ni suku ni aba ye bia na se suku ni bia kora enkasa Owura Daniel Fenyi one of your head of public relations Ghana Education Service and ansa ehase ene na ye wo asantima mu na yenkoso na yengina ho na we de ma menkenka na brofo na akosu ankyerase e wo twi mu na o say woman suspected to be witch rescued from avocado tree after nighttime incident nti akosu akyerkyere mu Uti bi ka wa tese mi chire ayo ari e de bi chire ni nyina ne se ma mi bi a yesusu se oye beifo ai otu anajo emi se wo ko e na wakwa kadua so ene
Ba we kra dey chim na wakwaba video no trendy pa na enyem panifo na so wakwaba enyem video dey da e so YouTube no so enyem panifo na omo ye ho ye den aka maame no ko omo kun no fratase fa sa nwanwa omo wie no mde ni si ho maame hu wo so ko so na we ya de nwanwa Ghana ha say nye first time ye hu bi said o ba me hu bi da o say ya che obi ebetimi abase bi enye bayi o say depression and say when you menopause and wa kofu dua na di because when you say be fu akadia so na so because when you say be fu akadia so na just say we typical example ye ma men mo manya monopause akutu dua kro mo ntimi mfo anya bra YouTube Mass FM Ghana we dia me pesa media tu mo I tell am say bra YouTube Mass FM Ghana na fo wani be hwade o tedua no so apresifo ana make say apresifo amone ho ban anka barista de ko atona nan mo nse do na we video no mi hu ya mo hu mo de mo ni so obedi be yem vise o wanyi kakra be bru 50 and but I said no aboto nti no ammo na ho we kura boy tama edua so we due kwa de ma hu o on sha atade na o sha atade wa dress kama wa boduku nyina wa boduku de na nya ba yi ya dam na me no ne e ma yi kura say ye wie no ye de ko police station no bon sanka koye be yi say nanka ama ne sofo bi nanka na ho sam kura so de say en fam kokko manka abetimi e menopause betimi say depression action no menopause na timi ya timi o yet ha ti say we ya ama timi food ya kwara ba ya mi fa say ati azenti we ya fa ne say menopause ti ama ne ye ne ne ma say kasa everyday emu awure mo ara ya dey we ga na ha say bedro edi say wunyini ya ne de ba susu yo jaza wa masa mo be ye no enya sem ketwa kura ma me fa we ento amedie so say some of us lives in a deplorable state. Some of us live in a deplorable state. Accra residents lament. Nature say enra obe piemu ewo ya kache hese ya. Enra ye street vibe ye koni de bia no. Ye say ofre efiri wo mpotamu a na waka de how eni atete a wo komu. Eni de enipa bi mu efre eka ye yie pa say empepi no won etena bia no enipa bi mu ne ya wonum eda na di wo honum ya de say enso ani bako ene obi eja ne nan efiri ni fie ene gata eben no obi ton adua na ono opako hwe agumu chese adwale enso ni ehwehwe ema enipa bi mu attitude a won kire sesesei wonum ehia empanimfo mu a enti assemblymen ene MDCC fo ne ade a mo wo empatamu nkran ha sei no wonum enhwe na wo momro mo ahye mi sanse tebia wonum ewom wonum atena ye no ade enso ani kra eya dia enso enina agoso ya wonhwe wo bia kosiu ya papa akompraku Donald Trump akosu wakosu no 40 trillion sikano grami hunu Messi 40 trillion US dollars ni nyina ne se ose ono na oye rightful president ewo America bruchimemu enem se yewura Donald akompraku Trump wachinchim ne nsa age ebenwa na firi ne nsam enti no nipa ne di ne Kill Anon Shamom boye ene wakosi owura Donald Trump 40 trillion se wono no ye rightful president e wo US abrochimemu ene enkrata wo tron ye no ye se wodi kenkan ba ko mienu miensa 26 pages ne complaining ko a complain na wono complaining dia ma a lawyer for ne a court no 26 pages eno troye ni nyina ne se o se yewura Donald Trump tete no ha na dwen enti wo de bra YouTube nyasem ketwa wo be hwe na ni ase ene nantwia ba ban bi a wa e di asem ni we di okuku sekupa ana unim se enkrofo we mra no wahu ebetimi akwa akwie se ye be kwa ma obra bedi onu be ba bedi now wo de bra be ha brante kwa a watchro pages mako 26 complainant nko anu no complain kwa wa on na che so o se nka odi wo so onu na wo se ko ye pampani wa America minni makoso ya enti we Daily Mail America wonu da obokrata ba ko ene gya me kofa we di free hono ma wo hwe se de owura Kill Anon Shamon
wakosiu yewra Donald akompre ko Trump 40 trillion US dollars say wono na nka woso ye mampani na Donald Trump fa kuntrans ye chinchim ne nsa aje finisem 26 complaint pages na just awrade eti wo de bra YouTube na be hwade wo hwa brantie pa wonye obi nso a mefa ne say wojina ne na so na hwa na ya pachi obepre mampani libre asembe na bra wo ha na ya pachi obepre mampani libre wana be yamo yembe vancha be misrem mama kan ye mu but efrimanu wo hwan na sabi oh ne what di for me ma men kan sa wo say twika sa do kan ye mu ya nti wo de kan say hwan na sabi wadi dem a e di asem na mo kan sabi wadi dem e man for be di dem mo pema mpani di bre owura Avan Green Street wo kai Ghana ha kwa say ya monyo ko mi re you know na make Green Street for wo mo ni no wheelchair ye ntwa so hotro no kwasem enti enenyen so ben awura ehano no se hwan ya wo de bebe ni 40 trillion US dollars was wono ena wose ko ye mampani ena owura Donald Trump aje fini nsam wo de na court aje se court no so eso ne so ya enya sam keto akora abna ma memfa we enwie medie no na Ghana fo mema na ase omobu afu Salinko pa sinitwani na ye friend no Salinko no Ghana fo mema bu afu no pa chese me kura no metimi aka se me ka ho na ne sentia wato ka foforo V8 foforo e de ama na yere esan se okirem se ahokire baye no na yere na ma ni ska na ode toto ne ho ede ewurawura ne business mu a nti ne senti no oda na yere ase a na we na bufu ewo mu ne say auto V8 car ede ama na yere we mu ka sa akode ayi no ho Sinji Men Association so ati ase omo ka ena me sin na kumie adwuma no se yenye ne na kumi we na bufu ewo mu ne say adwuma no yenye ne sa ye ne say na auto V8 ede ama yi sa na ya tie ya kumi ka sa o yere de say urejai kasa ye nya sa wa me ya da cho be jereja me akasa me duedue mo am investigation wa he di kunu ya da cho be jereja no ma frɛ oba na me ne di nkomo yenya de sa wa ya de ugina mema na mu a engu nipa ni mu asesa na auto V8 ento den na o mo nto den koto ayi o sika beso ya ma me fa ayi mienu yen ka me de won say GAF now is a CAF to recruit 12,000 personnel over the next 3 years. Cost of form slashed by 40%. Now is a Ghana Armed Forces. And a nay one edia to draw watch away me for no news. One actually say a idea as a woman here any paper pie or one of my say you. It sounds a wobo my Ghana more by Bohonsem. A idea a here ye pa. And it's a year fish yammy and sa a dear nimu. A nipa mako 12,000 and I want ebe recruit you more abba a year security and nasa asra a juma you could me san say one a here drum ye pa na a beer most and sans one ma one actually say forms I will bet on one watch so or hamu a bupain a dria 40% and I hear no or more a ye a free so and some will say Deputy Minister for Defense and I edi and semi etuja broja Jemfi Jenfi and I would and semi etuja watch say if you mean son a day enemy a yadia say ye baba ye a year recruitment e babaji enipa ewo asra ejuma yiku abusuya me family e dey free Ghanaian Times dey bokrata ukwo wura wonu mu Facebook page a enya sam keto akora wura ho no mautim so ye wura azuma zoom Nelson wa page ne nsa no se de na aka ne ntamana ne ho de ne bra no wo bopa no se de ne wo ye no saa no waye waje ne botai kama ene ne shirt she no ne watch nya sam keto akwa na ne odi to dwane se wonu mo ye kuturuku adwuma no mo bo kuturuku pan wo mamu no wo de ko ahamu enchichemu a 85% wo mo de wonu mo anhyehe bi ano no mo bi entwetwa bi a enya de a wo mo timi edi wo mo dwuma yie kura a wo se wono a ne banimpon eka ho to se 85 of Ghanaian boxers including Mansan na just wono wanyi ne bana mfiri mu smoke weed and use drugs
ya just say yewura Azuma Zunzum Nelson what if I will say we no can see no so be kan ho ana and send nye we ono kura ne ba kura wa nyina mfrim okay okay say or say ne ba ne ka ho but ono wantimi anka say bia including myself you na maybe committee committee nie what say 85 of Ghanaian boxers and na o ka ho me to me boy so dey bra YouTube Master FM Ghana na for wani 85% of Ghanaian boxers no kwasem only yeah director 85% of Ghanaian boxers, including my son, Mia Michochomo Choma Diana, me banimpong, smoke weed, bon some tie, it's your one, trini no jam kumum. Use drugs, and as a drugs, no crown one head am bobo so. A bet me a ye baby, ya, and ye as some keto cranty, or your penny, no, I jumanache, near all canon sono, Ghana for your genity. Aye, a genity pan. Say yes then chem if you so say be ka to say wo chechi egua say hwan egua enti wono no wa ye adwuma na che Azuma si so sanye ne wa me nkroma me Azuma blues o ka sa sabram Azuma blues Azuma si so nye ne o si so nye ne with the way travel there the notorious gang leader sustained injury after butchered. Notorious gun sustained injury after butchered. I na chese okopie mu ewo Asante Mantamu a abrante bia ye nim ni so ono de ba na tuturasem tokwasem ene abonefosem a wodi kwakotini ye papa ene enipa bi mu atwitwa no a nyame ncha de oda so etiase na mom waprepre ye pa ni nyina ne se eye gang ono ne gang leader wokuo baako ena akuo baako so afa enso so ewo honomo na minim ne ekosi ye we GHP fo ne de bae minim ne ekosi ya ekuo baako no ekoto hye wo mo so abra wo mo ni na wo mo ho so ena kire se tinten ekoba ayo no kire se ye twitwa wo mo a ene enya asem keto akora we eye pani behwe ya eneidie wonum e kire se twitwa wo mo twitwa no no eyade se woda so etiase na emom wapira yi pa ye freno Kwame Ato yes galans wonum di mu akotene pa mrantie yesi ne waba na sekampori wada na ho a anka wo bedwa ne we mu na ya na omoji nuro de na ye kire bu se nduro nso a waje pa wo yesi nduro a waje pa chem se brimu so wa brimu amanfo ha ndura de notorious ya kire se odisamone de wodi bi pa omuko afa ba kon so ye twi o twitwa na chese na menko a say yesi omu ko Kwame Ato ni fie nti omu ko e no mankoto no nti oba na e bo na mane se enipa bi mu aba ho aba no so omu fa he na ye kire ne kwan nti ene okọ na chese we yes e ambush o na so mo ni na wo mo ho so e na kire se ye to hye wo mo so a ene tinten abusua na je se ha na mrema kwan na ja ye de headlines ne emuhu kasasie nyina asie e wo Max 89.7 FM Max Morning Dew eso onum se ye ba medika kase segment ahodo no ya ne doso bebre ni nyina nso no enkamfo no enipa bebre ewo mu enti anope ya fe na wode wafidi ato ha yesi ye da wase nyankopon enhia papa pabra YouTube Max FM Ghana na ne tempenten kwa twaguo ni nyina nso no ubetimi ahwe bi na afe ya no subscribe to your channel no na wo don sa press notification button no so say kama said ye be ya information bi ade beto ye wa ha ye twaguo yi pese ohun ye ni ase obi ka ya ho ofe ne ya ho tan a ubetimi akoho na woni yen akwakodi kasubumu fa ho gimu na ne nyina nkanfo a oman pontuo entimi nkoyie
Bia ye ka se bia no obi di ni birthday enye no nko a event bi ko so pese bebo so ma kakra eno se bebo so agya obi wo ho no ma no wahwere ne na wahwere ne agya waboto ne yura ho enti o tro message bia na se o ka asem di to na koma so in fact ne wura ho amana sore ne dua so no etimi ma ne ho eba ne ho so enti ni nyina nkamfo ano number na 0506367196 naja wodi atom na say birthday no wodi ya wehye no enkuranhye sem so a ne de akeka abomu ya enyasem keto na happy birthday kese pa enkoma ewura baba wa Benis enyonam woni ne nua mu nyina mo ye ntafo na enne nyankopon de afe ba kwa aka wonu mu mfie mu anya aduasa 30 years ene ehunu na aka safe no wanya 18 ya enya asam keto akra ifasa akonya iso aka kire ono ne nua ba ne nua no wo UK ene ja won de wote Ghana ha sei anhwe a obeka se wo mo yentafo pa ya kise nyame adom de afe ba kwa aka ne mfie ho a ye fe di kase so kase nyame enhyira no na wonye na dom tonsu papa engu na braboso so guso a wutie enro a ye hye nkomo bi ase a na ye se ye dwendwen password management won ye mo be kai a ye pinso aha na mo ene ye sere ye wura Isaac Edurama nkwa asegya nka wo ma ye mere na nkene ye de ahye fridge mu ye ma emeto aso nti enche ye be kwa homa no so na ye ne owura Isaac Edu amankwa akwa kotwetwe nkomo ye kan ya bedru be bia na akosua ne ekeka ko two way authentication no nti oba eho ene ebe hyase e de afiri
Mix Morning Dew so na wasogu so a wutie no na agya eno a ye hye nkoma na se every tech tip no kuwowura mu nkakra ne yesi yehwe password management ye nyina ekura devices say ye phone say ye TV bibia ye electronic a wutimi de password to so no ne yehwe kwan abefa so a agya obetumi amanage no case say phone yira anasa wankasa kura wura fia ekwan a obetumi de afa so ma wonsa aka enti yensa asan aka owura Isaac Eduamankwa iSoft Technology ewa homa no so a ye sanda na siama na chiama na kwaba se ene nso ye ba beto ye nkomo twetwe no eso nti ye wura ye da wasem wa chemo akwaba njo so nyaba patona bibia bokode nyame adom ye nyina ye ho ye na mo so e radia dum ye fi ho ye pa eno ye nkomo no ye hyase ne ye se password management ene wo de ye fa mu yie pa mo ya be pie mu brofo kasem wo se two-way authentication ene se wonu ba akosua ne kotam beto mu na ka ye pemu nkyire mu so mra na ama ye kwan enti wadaworoma wo betimi ato aso ama ye neja ye hu kwan betimi amanage ye password yo me da se ne akwanya mo de ama me na me tia mo chiefu nyina nso chiefu the bia ye kokodru ye no na se password management na ho asem ye kana ye be have two-factor authentication think say hona ye de pen ye no na kan ye be ya ebusuafo mu tie ye na omo incident enye more into IT ninteno me bo modern say me breaking it down na omo timi atia ke be de pa that's it 2FA 2FA no HSA o password now what that even what bonnet you correct cry you see a confirmation say you wa let's say aba and you wa OTP 2FA no and no any no MFA but you wa OTP wa OTP ni jina one time password and a one time passcode. If you want to say so we use application this is my MTN app. Although no babo pin e dey shame. Ba babo pin shame no send busao. Ya send the code bia ma bubu shame. Fa confirm and send ya mo we our account. And only OTP a one time passcode. Ba MFA and I say 2FA ni dey o enable our account in so a and only bo my account no secured say a detect new device and a new login a big beside another passcode I will be to me a room and infinity yamu say OTP media in time be log in 100 times na a big beside passcode just to confirm say a what name 2FA any MFA media what enable account in so into day one now o log in via you will be a friend of session here information via the kind will say where we mu dada and then to say a tier for every 10 year maybe I say don't say log in wo mu Facebook level close app na kwa restart phone ni dum phone to ho e manage kwan so ko fire say be Facebook no account no e wo ho dada you will be a friend session e kai ade a wo ye na session so any bibia a friend device MAC address na device bia with electronic device bia e wa shen so there idea dance say device way a device A and a device way a device B. It is a what day Facebook no up to device A so and only the kind of it is a what fire what drinks a who could remove device B so a big sow MFA and I say a big sow a year another authentication code now or like hey okay now who's the open so try now be with different device so the person the confirm say what and also we are home so be open say what sound the code device so for the difference
a woman on a near obeying the bia media, and anytime bia or log in the big sound there, and no OTP one time passcode. Okay. Now, on say obi wo hono ma over Facebook, yen use Facebook as an example. Over Facebook when phone so. Or sign so of Facebook when a laptop so. Ebia na was sign you so ni phone na wo use no a Android phone. So iPhone so wo timi san log in so. Sa no eya na ha adwin bebrebe sa. That's the question where I will be say I am not a hard journey. No question no say obi betumi send o link bi. Obo link na so a onhia o password na wafa passcode. Obi wura account ni straight. Ewo mra wo kra wonya we. Eno no you send the cookies and I say cookies extraction. Se wo wura Facebook mu a ekai ade a wo ye. Ewo computer so a ekai ade a wo ye. Inti esevu ade a wo ye e to baby your friend cookies. Inti semena me ye konfo na mpese mbe wia wo information na me send the link bi ama. Me send the man na wo bie no computer no so a ebe kwa kofa sa cookies no dia bremi. Se minya sa de na me mfa wo password ni afi wo email kra minya because minya bie cookies na ade a na wo ye no at that moment a wuja ho ne ho na me kotwa so. It is very, very important say your phone and I would be operating a Facebook na and can maintaining a say laptop also nowadays and a computer nowadays operating and can maintaining a and then the am dual login. But computer nowadays I was still making sure say security features be on my what enable. And it is back on these kind of platforms mean and then almost the star OTP ni be them. Almost say 2FA and I say MFN and shut down more will be better. It's almost the OTP ni them. In the yes over log in Facebook be able to star one time passcode no. Say but she one more she ma remuda. Intimam pacho hono so no kakra make you me ja wo di wa mo abusuafo na so mo question bi o mo de beka ho anya sanso na je say e ja kwan kra akosua ni nua be makumi one yaka password management ho asema ne ene yesika wo meto asoma yen ne wo kan so aboa ye pa se mo question bi a mo de ka ho anaja ye ne mo ene na wie kra wo mo so mo ni question na ye beka se da wase papa efutuo be na wo de ma yen ye use electronic devices a ye de password eguso efutuo ben na wo de ma yen yo me da se be efutuo a me de be ma abusiafo a ye use electronic device ni se pa obi a owoni bi adamfo me de ka me futuo a me de be ma omo no fa obi a owoni bi adamfo ndie ewo abefo fidie a ye use no because ade ki ade senyina no chronobo no omo so advanced into no senne ena nkofo ye no system ni o lendina ekina wo mo nye sa into no wo ni ade no mo de pe abrantie bia ni se mani da form de bia man chop money ICT for na na tech for na de ba ko a the wo mo ho na se omo no omo pe da de agi se gina hoje inti se o ya na bokode you want to see photo data da wo ho ba kire na na de si ko be so ya bo ne mo no san ko ba ne sa ya na ha de na kaka wo do ba fre no ka na o tweke no inti ama me de no ne ye futu ne se no matter how ncheche ni be mo no at the end of the day no so na no nipa bi o mai o madwen se emre bone no mbedi ni de bone na na wonu mbedie yes yes ena bone no so mu die o mu nyuso one strategy yesi wo mu wa kuo da foforo no so ye beka eho asem yesi wo mu ko training nyina kwan yo mu fa so a wo mbe wi yesi kan ne ade nyina no wo mu ko ho training ya enye asem ke 20 ye ma ye ni enda ho owura Isaac edu
amankwa Ike Soft na nano na wo ka sem location ka wo san de to dwa bi ma se de wo kan we person oba mo nchen ni mo bedi kasubo mu a onfa kwan benso yo me da se me ba cho ye wo kuma se brono a ye friend no kodie na se obi pese osia IT ho ade obi pese onya ono ani business bi na website obi kra on man na ni media ho pa onya ya nkono abaye ne podcast bi wo fie ni ade obi so on ma opese otumi edo suko na therefore adesua ni mu a ya ade a ye ho adwuma pa ime pa cho me number obetimi arete yen no 0550 1380 Patro Sambo Subium na menyan nkakra ma etie for NTB 0540 Patro 0550 yeah 13 8086 Ike Soft Technologies ya mo kuma se kodie anopa nso ye damase eja mabeboan ne nkyerɛkyerɛ dwumadie da foforo nso ye beba ababeto aso akoronfo mo strategy ne om group na on atete no na eja ye nso ye ni etimi ada ye ho so ye se ye da wase ema omo ene adwuma papa wo ye bo man konkron Ghana yo na se me damase pa deal no asogu so awutie ni se me ka kire wo say ye segment na e wo max morning deal no no e draw so ye pa ni nyina nso emfasode e wo so ano pay ya gia seda ai madam Karim wa boy papa ye firi ho ya kwakohwe enema etwegu ade fontentam fidie so ko wakrata mu nsam ya kenkan bi ede amaw o events occasions se bibi kwaso abra bomu no ye de number na to dwa se fa send fa ho ebia na obi di ne birthday ai pesa o ka arechichi sem so de kire obi a eni nyina nso akwanya no eda ho edimaw na yakwa akwakwaje ye tech tip ye se password management kwan ye be fa so a eja yenya ikasa electronic device ndi ebe wisu no de e wo se pe eho ebra ya enya asem keto e dan ye ho aba ye ba ye de ye be board ne be somo sanso ene ye be ko street ne so na yakwa akodi enkomo eti time kuchu ne ne yentena e wo mass 89.7 FM ye basisia This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Ukrumano. Omo yede wo. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquers. Yanka say Truth Conquers. Truth Conquers. When St. Augustine is talking about Adisade is talking about the best is always good for Adisade, and then St. Augustine perseverance conquers on. Truth is what? Then Truth Conquers. Mo persevere, mo yede is truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. One day, Anna, Max by per se, yes.
sie sika bebree. Bisa me say how? Max buy at the bundle offers akesi obi entimin take ebro. Buy 2 for less. Manabeto TCL washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Na save you a cool 300 Ghana cedis. But to Infinix Smart TV and a smart watch 3,000 Ghana cedis per. Afesuma Sanka Techno Common 40 Pro and a smart watch for only 3,170 cedis. Na see 250 amunumuwa. Come Max buy showroom and one memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Frame 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max buy quality you trust, prices you love. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Cause reggae is Majiwedi tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be dia ka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili masaya se Welcome to Tuesday morning. Even if I walk through Leja wasugu so a wutie no ye koya ya sign ababiom na ye bo ewura ye billboard no so straight forward the pan we dey ntwentwen so mensa aka wa hai Max buy na Max buy say men kancho say 2 for less promo no gu so koso ya enya sam keto se beto ne ma mienu na enya ebo no ketekete enya dweba mpaboa enya sam keto brana baji ye TCL washing machine ye mfa keto nka homa Enfemon 5,530 Ghana cedis. Afenso wonya tua sesika butini ameka ho asema na wonya 300 Ghana cedis dia sho botom ya enye asem ketwa. Infinix Smart TV ya the smartwatch ka ho ama 3,000 Ghana cedis. Afe Techno Camon 40 Pro phone na noise cancellation wo mo no ya chese ton so ma na okura wade mu fi na ekwo ho so a ene na chese the same thing wo mintim minim. Baby ya wodu ni begina na ho ene wo begina. Bomodiana begina yemfa smartwatch so enka homawo na yemfema 3,170 Ghana cedi ka wonse wonya tuasa sika ya wonya 250 Ghana cedi ede ahye botom ya enye asemketo a www.masbuy.com.gh ho se bia pese order wo de online a ho na wodi wani krotwa wisie ebe akwakọ hwehwe colors ne phone no type a wo pair washing machine said ye tie na wankasa watimi atwusu ahu se yiw wei ena mani agye ho ya enya asem ketwa outlet no so de ye biebie mu Ghana hafa na babia enti mu amo circle ene ne importem de
yɛne telecell ɛna ɛdi nhwɛnimu woba akra nso a UTC yɛne wɔ commercial bank no ɛna yɛ adjacent na bomɔden a ɛbɔ ɛde wura Kumase deɛ na gye sɛ yɛwɔ adum ɛne ne mpɔtɛmu ɛno kamfua no yɛakɔkɔ bie brand new branches ahodoɔ bebrebe yɛ na no kora yɛkɔ junction mall ɛkɔkɔ bie bi ɛwɔ hɔ a na nya asɛm ketewa ka 45 outlet ne ho a na gye sɛ yɛkeka kɔ makomako aduonu mekyerɛ 50 0544 019 552 0544 019 na ɛne yɛn ɛni kasobo mu must buy the say quality you trust prices you love. So quality you trust, prices you love dear. And you're not my free must buy. Unkopie mu ewo Medimosis Herbal Clinic and Medimosis Clinic and Herbal Center. And I ne womo say womo ni mu womo se eba ayarehwe nko ade a edin a ye de bo womo mara ne se womo ene last stop. Uyo obi a oye bema prostrate how hypertension ya ye kan mojabo so diabetes esichire yade sciatica oto asero no entini etwitwum sanso na typhoid fever malaria fever abunu ene atiridi ebiemu nso stroke na enwodweye empamu yade a mpempi no kodi agora otai enya no ye frɛ no STI sexual transmitted infection no Medimosis say bra wono maso ye womo ebesa oyare ama wo ho ato yie papa hwehwe Medimosis e kira kwan ewo eye Accra Ministries wonom ewo honomo ebiemu nso so agye kodwo womo wo Opsi School for the Deaf sanso na wokopie mu ewo Kumase nso a womo ewo ahenema kokobin Medimosis bra na womo mfa enuro enkan na de ye ni kasem kra ne say wonom the garlic capsules for kra ba adwaman so a eboa etu yarewa ase ebisu immune system ama won so wo atimi atɔ uyo obi a wo honam taye titiriti wapo no wapo so etai etwetwen utimi ye bawe yetim kura a wonte o cholesterol ekosoro ebiemu nso so wo nipadua ni mu ayefi kyese dane abre nyina ye didi gu nipadua ni mu enso ye detoxify ye nipadua ne Medimosis say je wono Medimosis garlic capsules ni bi na won so nom na ebe detoxify wo nipadua no ama wo ho ato yie papa hwehwe wono machira kwan anase nori nyina echira kwan ewo herbal shops ewo Ghana hafa na babia ana pharmacy ana empo license shopper ewo oman Ghana mu de ubenya Medimosis garlic capsules bi ato na wono mu a won so ho beto ama watumi egina bra ne ye papa fra wo mu ekoba na frefre nko ade a eye 0244 068474 miti mu biem 0244 068447 Medimosis bra na yemfa enuro enkan na won so ho ento na akoso anim sɛ radio adwuma yi ya ye adwuma wɔ mbea ahodoɔ pii na companies ahodoɔ a ye ne ɔmo ayɛ adwuma no ɛyɛ ana pii na so ɛwɔ product ahodoɔ a ɔmo yi a kyerɛ sɛ ukokra na sɛ ye di ho adanse kra na ye nkra na ye nyusu bi ye adwuma wɔ hɔ no ye di ye temframam ye di ho adanse a ye nyusu bi but obe prima o max ha de esan say ye ne mass buy any di adwumadi nti no ye bomodi an say mass buy adwumadi bia no ye ma obi abisagye na so hwe say na oba na obetena radio so na wudi ho adanse a watimi adi ni yie na ya na ye ban so na ye ka ne senso na ye nim ne ye ka esan say mass buy o mo phones ni bia na da ye de ye research ahodo ne ye de ye paper review ya ye omo phones nko na ye den ye de hwehwe nti ye kan fo de am obi bia se me ba yi ma beje me de Philips Essence 20 ye kama papa nti ye kan fo de am obi bia se bomoden a na ye Philips Essence 20 ye ho a che se eno ne emu ye kama utimi de ne ma hodo de to so ne a bia na ye wo Philips Essence 10 nso ye den ho na foforo bi ye de aba we don ye friend no budget friendly eno no wo de 100 cedis wo de omodi afabra ye be ma phone wa use en hihye bi e wo ho no na ye ne wa ye den aka unya ne wo ba bi a agise mass buy nti bomodi an se obebo ewra showrooms ahodo nyina na wo ne entwetwe nkoma na se nkoma ahodo nyina no wo penkyerechire mu
Edifa we hu bomodi answer be free 0544 0544 019 552 so for Juma betimi 0544 019 552 Odi afrayen so for pay man kasa and I said 419 and I said www.mustbuy.com.gh e hodo ye ade no asa wani ni na meni yaga ni komi kala na open no atwisu ene ye products ahodo home appliances ni ade nyina nso onsa betimi aka ho ene so for Miyenko Street ni so e wadama ene ye si ye biem Ghana hanum ye wo 16 regions baby a wote ye ne every max 89.7 FM bia ye da wasesa mo akwaba ya bo e de ewura wo street na e wo mpotem no so ye si ene ye pesi ye hu firi mo ho e wakwa ya sabia ama ya sabia adwumafo no obi a treat wo bad da onya bad treatment bi afiri wo mu da nana wonya bisa ada awo na me ne wo kasa yi ada roma me de no enhye dan ye yisa na na no na me ni ahode na ja me se ma me nko hospital na me nko hwese ja bibia betito ya me yobi a adwuma ye ntia na me ntanko hospital mu de ba we de na yade na no ayde mpa anu odin no kwasem ti me koya na ja kwan yo mode me fa so ne de bebre me bufu ye pa ba tafi ye choro ma me se me nko na me nko je adro edu ho na ye de adro no ma me ye kire me se na adro no me kofi amenum no bisam so wani jinkesu an nam so nkesu ade minya medi when empenchefu ba me na me se minya kora medi na so wani adro we bomodi an se onum a emfa nkosia nka ho na ose anopa milk so nam so me de milk kra de me num bi da na so wani eje adro we onum a emfa milk nka ho na ensanso 055-159-8321 Teniye pao 055-159-8321 Ana 0550-055-522 Wako hospital Ema ayasabia fo adwumayefo me ka nye nurse fo nkwa aje kumidia wo kan wo se ne de pharmacy ho no instructions na wo num de ma no no eni anye ho ni trap to kra no edro ba ku bi aka na ebisa me se na nsan so me no nsan mo se o se ja me ejo vani de ejo edro we adaro Radinya nkopon emese obi aba homa no so agosu ya wo de ne wo de fa hye fridge mu se wadi ka aka ne de wo de yenkwa homa no so mra odi ni baby a okasa free. Good morning, I am Deborah Adaba doctor. Oh, Auntie Deborah na ho ye Atami adum na mo so adaworo ma wo gya ye ne nam kakra no pay de ya ba wo street ni so enti yesi apesi hu wakwa ya sabia ma wo mo treat wo bad da Sena mutino be kasakura utimi hwese we nipa we kra o ye peni tia no so mutino wo kasa no me ma me na wo ye na me ko hwe ne sena no muti treat me ma me afi de me ma me dampa no no se wo me su na be nurse ma me na je wo yare a wankasa watimi ahwe no ai na me say enya hama ba be yam faso bia ne na adwuma mu ai enti Deborah nso de a wode aba no ye Debbie am say wo say ma class prefect anopai wo no wadi kan abo awura mu ti class rep Deborah was what I to Munso, Yame Ensra Papa. I only the end there was a Cassana, one woman in a Cassawa, Sabia Hanona, was in a Nyanya home. Nenya home can be a so. I too so bet me about Neja, one ye ababedi Casubomo, and they see a she, what quire Sabia, MOB anywhere I be a fabone. Near all person now on Sakan on set to me can ye. But ye can say, na ya ne be you. No question. Ya ne be a pa. Toda sana e be no becasano. Obedian crass, I didn't SMS. Yana to call. So I say, Obedian crass, I didn't nipper will name me that. But they are not a young woman and they are not. Passem. Yo, tia be a woman said ye, Yedi Kai anymore can 055 159 8321 and 0550 055 522 na Bernabe share experience ye nyina yare nti na ye dia ya sabe na to ho
etoro bi kura nya yare se bra na be check wa po mu den keke an be ye check up enti na wono mo kɔ ya prosifo ne ameni ade no obu aha wuhuna bra ne pa wogina ho wahu enso ye se bra na be ye check up ya enye asem ketwa wudin ene baby a wo ka sefira no pay. Pacho, good morning. Good morning, Bema. Edini hu hiya mi ye pa. Me hwe se. Pacho, Bobby dance man. Bobby, ye fa quartermaster anamu kan say quartermaster nana. Ye fa quartermaster ma Bobby. Bobby wako hospital wako nya experience bi ye bad ya na. Oh, you do the sana me jama me wife na. Ko chumujana. Uko chumujana. Ba say sana mu pesa mu ye last test no. No pesa mu chini sa mu ja. But no mu nya bin. Okay. If now mu bi say me sana it not enam bi enam ti. Bi the mechanic in go nya hamana. The something finally. Not you, that. Me guy because a very costly problem mama. Oh, okay. To na advice kura na onu mu de ma wo. Oh, Bobby nyame ensha papa ye da sen so. Would you ni baby a okase free? Hello, would you ni baby a okase free no pay? Rainbow. 7 callers and I'm where there. And the hour for almost and I would my free free here no pay. I can say free community 25 for Tema. Hey, come 25 for Mushaho. Yeah, na Rainbow cry me money position being what that were my Rome, what the one case I choose would ye class rep Rainbow generation. And no one I know I can say. No passum and the generational leader ama na yes rewo wakwa ya sabia ma omo twiti bad da ekosi say mami me de me ntam kete na me bo see you na aya sabia me call ye na ye pompo boy pa pompo na abo me na ye tu me tin ye ku ye x-ray ye mbe nia komo say ye kaka eyi mi tin ye ku no do na ye pompo me bre pa pompo pa na minim ya sabia minim expect for more ni etu mu nje se wo yare a wo de call ho ne se pompo abo pompo ba na odi e ni no mo ji x-ray doctor ma me prescription ni se ni ka no mo conclude say ye pompo ye kaka mo say kaka na ewe ache no mo pa wo chewa na say wo mu ja ma wo ne kra oh ye call back no afi pa choben ya sister pa choben yes ye una na tu ewienti ya obehwe na wa ye no one more side to two sin so afri oh me sin de ye yegu ni obi otizin me ko bobi se na wo nua be ma ho ya akadwa mu kwasem yo ye da was 7 callers nyame enchira papa thank you so much thank you hey yasemuni onkafra wo di ni baby akase fra no pay Spenters for nyina mo ho ye de ne de ya boy Ramo Street ni so ye se wakwa ya sabia konya bad experience bi da na me call ye woman say no card na me mini card or say me card 730 my bibia or say before me me ato na just me ask half my just can half for you after mo bi ya pane ba ko pe number bo me se ne bia na pane ba ko na wo hia pane na mo bo me no etem bo me pane wie no me ka to me sade na like I don't want kind of talk no like within 50 minutes na I said there I didn't hear me ko so hold my by 30 minutes but I didn't hear me no I say baby anti utusu se bia usika na utua ye na abru treatment ni so na treatment na abru sika no so treatment no ni sika na ba tia ei after the woman say me test test I say me test ka hu oh say me blood say o me yi ni so na me blood ba na ye o me yi ni so na o de bo kwa ama Madam Mumozino, Saka Manquasia, Macavini, and net for the Bimu. Na je so fast akwenye so ada ashama for na se
nurse no say no on me ye no na ade tin kwa na maka say bi on never sabe ba ade tin na wonu masesa no ye na wo kan say ebinum ye pa au ebinum ye au ya na etodan so obehu say nurse ni bi ne yarefu bi kasa dedenden a etodan na efri yo udini baby a kasa free the gift the kasa fi so to anti gift so to from ho ye mambo from ho ya na me adum bia ho ye no pay dey say adaburu ma egu ha na anti gift twa ho kakra free wa video na dey na say ate atomu yo yes e person ye hu say wakwayare sabia ma wanya bad treatment be free workers no pa cho me dey I want e come me am ni say time aso almost say there be akola yi ba almost say o time so me kore omunya hu say kan kwotna say me say akola yi ba almost say kwotna say se so mo so me hwe menyim fo abe be edu na me yi me tomato corridor so omba na ma wo akola na to ma mi si me be fo e na ma say that ma wo na wa say that ma wo na me say ya say that mo asan ka ba ha o na wa say that na obe ka fom ho awode en kan yi ni na pi enya asam kiso abra me bra ye no ye o me peja me kwa na yen ko no say what timi aka onu de oni sisi o ko to ahwe me say am ya me sorry akọ mpan so ma na ahwe me no ende e to gimi ya anti gift ko se pan na o ma mpa wo che wo later why wa suma o na open na okọ o udini baby a ka se fia no pay me de coffee bro no coffee tema community work eja coffee na ho ye de committee one fo nyina so mo hyehye ho say asema mo ki edito my name is senior brother in the area but my funny senior brother na ya nanse ya every before no e wo mo ano to se na ya fa ne ya na ko so more time to me nka ho no mo de ne ko so mo de ne ko no to no ma sa de na ba di na so last one na me wo ho no ya ko e ya de ne ko e no e me am de me taxi ni na me fa na me ne ko e ye du ye no ona na e ni se e na ye no na me si o what ya should I want to saw when I have a fun in it now, but I had never hospital. I also had to show much about what that is about. You will say this time, say, in a year, I say, in a year, Mama started about what's in our soul. But don't be some say, then I'm saying, about hospital and the shady records. Now we are here, or bar, yet the year, no, I was so much on me. Oh, I'm saying, I don't show me a doctor. And I'm the next. Usha anya records ni na abeshuru we are here oba na I didn't na mo keep records. O fa didn't na me make that feminine. And I'm just saying na maka tro no be some me see what ya shi ba o ta about the and the records na we are here ana. So we do we get it na temple. And I need to hear. And I say you will na make that man ka say me now for no opa na so no mo say ombra me mo me mbra na the pan so. What you mene me pa ocho odi gari mani wina hwe ne besi wa no na me na abonte na me na heke homo nyame nka wakoma me ka no ne kwan so na be ne na me ka ne long ane unua be ma kumi be yiwa no nyame nka wakoma wate na mwanie Pastor James tru ho firi wa fidie no ana wote kam me drive back to window no mu drive dia okay na at the same point no am ye feel pa ya nte wonka adan ko hye me niti no program we me da che so wo bia we deputy communications officer e wo street ni so na nra would me my enough foul saying said yo aja James ye won ache mo akwaba mass 89.7 FM and street ni so unim question etwagu ye se wada wo ma wako hospital akonya bad experience bia na
Pacho media no minim say bad another me babusana ma nyanchemu. Pacho me call Dodo hospital. Na me kwa health insurance dem me observe say obusa say there na yo. Now me say o e meeting na me ya. No omo atro na obusa say there be na me ko to na me ya. No omo atro two different ways so. Also Kochiaka. Into I said hospital card no. Me go no, and I made the Bakumano, and I say 20 cities. Into Ona Messiah back when I come man, or say 14. But me say, Yariba could be or there could be a Uchiaho card, a body fanana. Would you open say a question? Open say Ubusa. Yo, okay. Mwada woro mamo ba mo de bibi nti mamo mo hospital ni din yesi apese hu experience no ko yi anase anko yi ba ko no question de mesime de beto ama ba emakumi udi ni ba bia o kase frɛ no pe amankwa ni tema amankwa na ho adumo tema fo nyina nso hyehye ho de nam ya bu anope de se ja question de wani mu adeja ne kura ne sen oni de ni me far me driver into me far emergency and I'm the pain I'm the good hospital and the net transfer so no ko frɛ obi be jira ho nipa won't mean kasa on conjure nipa na be jira busan what is your name obi a wo wu na de na to stress so aha na obi busa ni na say wo busa ni dia ko wet ma bu ni dia ke na to stress so no me kaka no yes, so doctor I'm to a doctor today. So a doctor in today. I was amankwa. Amankwa. Enti wa wo hwese de ya wo ba fidie no so a wudi wudwuma no ye ma opposition ben wada woroma ye yi class prefect free wo kwata master ni wo afen so PR on so de ni wo de ma na wo pe wada woroma ana wo pe deputy de information minister ya mama the MP also wo be gina mama tema community one okay fine enti ya ma communications ya san the MP aka ho ma wo people's parliament ni so enti e ho so ya betwen na woni ya bedi kasubom to aso kakra ma yen ana me wo mo so doctor mo to doctor enti mo hwe nya me ma me nipa lewu no betima boni dia nko da ko enko he ha de ni shrete no me kai na doctor ni bo fu no jawo ko no jawo ko na jawo ko na nyame be busa mu nyina what is my name is abusu ya udi ni baby ya wakase free but Bobby na me kasan ye to aso ma ye wada roma to aso me say me chi mu ja ni ye no ono de o me kase ye ba me call hospital no me body me call no no oba na ye de na flow let say oncle through an emergency no or call no way on an amho me call ko bisan sa de na o se o mo me na wo no ye se madam na nkata mai na midwife ba ko pe na doctor ba ko pe ne wo ya sabia we modin I don't know at that time na me intimate me do na me ho take me serious ba me man so me ba first born sana ti man me pressure mo sana o mo ni bema abitumi se midwife bema ko kataya na onu mo be bibi an tentema na kuma ti so mi na me ti akwa na ba ya ave Bobby we hu bra ye bre oni nyame ntena ai Awusia Max 89.7 FM Max Morning di no asogu so awute ne de ye baw street ni mo pa wo ne de no kwasem bra na be keka wadwen wate abra wanya sa aba yi bad experience ni bi da me na me ka kire wo de obi abasom ye fa ne sisi ani ne ehwe ne besi udi ne ba bia wo ka safiri Lady Gladys Auntie Gladys na wa me ya feel sa na wo ho ye de isi region fo nyina Auntie Gladys Auntie say no wakoye pani a ye ne wo ade no so no position be na ke yemfa ma wada woroma wane wo be fa me bia yemfa ayi ma wa na a council of state member
Of I say, yeah, man, and Mercury penny. A Mercury penny, yo. Auntie Gladys, what in your yeah, man, a council of state member. Okay. And he said, I'll back with me as Sienno, or say, ye mao, a Mercury, and I could she answer say, Yemfa council of state in a moment, and to Mercury council of state member. Ye more by the Bamas 89.7 FM. So, and pay say, I Sabiano, ye cohonoma treatment or the mind, Wako experience be done a year, and I would ye, no, any name in a moa. Maybe a year, I was him. No, me can say, Brammy woman, Bannon, me one on a pack, 9:22 a.m. Hey, you time in Nina, was it? Only time Nina. Hey, mammy, I don't find their grow. And one will be a message. No one on the pan 9:22 a.m. They were never what the horse. Your boss was one. And I may fail me by Islamic and say, I'll come be me. Oh, one see me. Yes, some. Oh, a comedy, I'm a not care. It's best 5 months and almost you. Hey, now walk on one, I will call you. I can be say. They need to go near call your back. No, why? And I make up for them with the almost any money, and they almost see me. Oh, some. Now they are me up for telling, and I say, what I say, one cassa, oh no, I got a war. Then they said, yeah, I mean, say the baby no ever down. No question. But now the baby no to think in change. Oh, many things are coming to be. Now, me from will be the if I tell you, I do. A common so any brain and numb. Honey. Yea, where do you? I hear you crowd back. Hey, where do you council of state member? As a woman had a yadi. But when you're on the way, any dinner assistant, Madam Tam, that's all. Hey, Kumi. What do you say? What do you say? What do you say? Would you be a friend of pay? Good morning, I'm yay! Where a transport officer back up pay. I told you one no a transport no nyina head. I offer Tamas FM now where dear. I am going Yamma, you go hanka kakra. Nana, there's a question when you try who hears a bitch, mana, who he am pretty. Okay, young quay. What I was say? Dear Tomo, some Fred Beam. What is a many location now, Namuno, and Yakra, yay. Ma many time now walking into the now Casana. I so on walk one when you time. No cry woman is a winner will be and so I won't catch it or say time saying a cranny pea. And Timaman ultimus when you bow, no, dear, do we actually trim one. And no science of Kai time and accommodate a commod dinner, no, say 1, 2. I'll say 5 for you now. Will be a wow 5. Commodino. Ward 5. Okay, time of maybe said, I dear Kwana, Yen hospital workers. I am not a moon tea and pay pinas or moon shadow funny papas. I feel say, sometimes a nipana a dross a overwhelming woman. Nipanos, I have no one who say be a boo sick into a private hospital. Ye treat. Akasiakasi munu na nipa ne dross no de ye wani asepa ne wo pane obi amfa kofi wa wo se mafi mani wahu enti no eno so ya de a hankrofo pa enti wo so akwaya sabia akonya bad experience bi ekosi sen wono mo pa wo chew ana se wo mu dia wo sa wouldn't say me I wouldn't say a bad experience because na me ba me come ba me sister ba akola no we kan esoro ni bi ye no ye modi okay ene we mod na ni a kire so wa ntimi kura mafie mpo ojem na me hu so obi wuda na me hu so ade nchen me say afi me hu so sia enti kwa na doctor no twi me say na odi me pie odi mi pie me bi so asem obi afi satan kwa na mi sister so kwa no watu kwan ana ka ye ne mo bo na chese
me hu ne me ya me ho ei na dia se asam pani o akosu ade sa na matwa bi be bia wa ha sie fi no brabro dada kubi mo pa brabro dada nkasa na no yi be bia wa hyasie be bia wa hyasie wa be de apart from no me share dan kwa yare sabia nkonya bad experience bia me nkasa kwa me ko ne say Oh. Na yes, I want pomodin panya some katokra. 0551598321 and 0550055522 neja eni emra medi kasubomodi ni baby akase fra no pay. Oh, ata no man ka ti. Eni e bom pa yes eja. Transport manager will say officer obeba beto ankomo to train so wo se go say. Oh, baby. It's go ya de pana ko better pa ni di message for no men me te ku no mo ko no ni me te ti o do for the me ta de ni me te o mo do for any pa because if you the bike no ko na ba wo te ti wo te ti ya ba ka o ha o do me for me me bre pa ni de ka sa na den e ko si sen den na wo so bre pa o se o mo to ni no mo any case I'm with the Brambo. I want to man. It's a man I'm the country. And I didn't get you more. Hey, money Japan, you say money Japan, Fata, Yaminko, Obi wo hono ma o se me call hospital na nurse ni mu ade eso bi kura na nipa no nye nurse ni sin what Fata Yamin shi di obi an na experience aya sabe anga sade seja yesi ai koye nipa de yentimi nyi e hu free modin oso yam so obi abaso hello dini ni offer free keep your secret. Keep your secret. Hey, invitation for mo kwa say. Keep my phone. I want you keep your secret. Your money position be. Keep your man minister for communication. What do communication am James dada? That be your information and the man. Information at the man. Anyway, keep your secret. And one or the amamino. What's up, communication. Now, tell she for no for money. I'm 1 year. Obia, my afro do. I'm say, what choir is a be Akonya bad experience, and I say, and your bonny be or I say, yes, I say, what could be a conya besada. Maybe I didn't create good pass so. Good no so ye. Good no ye, young content yemwa. A year 2019. Now, Yare Kaka Koda Hospital. Now, next in no woman chair. I think I not say, no mammy won corner your bar. Now, they be an uncle, Casa and mammy. And will bear my man by no mammy to me, Obama. And Oba hospital one so many first person me Bema or him. Then you share me. No bano shaming crying. No let me kasa. Na ada you know. I didn't be a bear no J. May be na the bear me say Oba. But yet he say Okochia bibia. Ni bo to musika na wadama. On one bottom scout. Keep your secret, if you try one some so Hey, a bit to you. A bit to you. Hello. You need your free. Hello. Would they any baby are free? Good morning. Oh, Christian, you Christian. Christian, you. What Christian? No. Young quay. When I'm on saying, that woman, a good hand, Kakranga. You mother say, may say, next is for be a good. If you name me back to the hospital, back, Conum at a shop, and a course with any course with next, you know, every exam said, send no more for almost 17 to 18. Let me say, me a small activity.
the next thing when we have say boss my bro your girlfriend and say uba na boss get me sir me wale fo me bo to su me no me bo to su me no u ka chen say me girlfriend na no akwa bi me ba no say you what ba obi na obi fufu nsa be you tempe was that bra ko no na ku jabo en yo ba and then almost so say why akura ni bibi omo dwen say bia me na akoda mama na wa ma na duro na you make a miss for the investigation oh and I don't do you know who they buy na ba ko na last person on man investigation and according to say we are going to say only for 10 million woman the woman I go ja no the data to akana who be say o fia kwara na hwese bibia koso a I didn't need the mompamutu uni so oya de sakoka kwa ne adene so hwese bibia koso se ne wo fi no se ne wada woroma sa wa yi we de meja ma kumi unu be ma wa o de besisi ani mesao udi ne ba bia ka se free Hello. Yeah, what you so ache fa chen wate. Hello. Hello, udi ni the office. Udi yes shike ni. But only about shike ni. Shike. Mame. Where the o se ba ma deputy na ye be be bia ye de deputy ni be fa. Ai. Ye be be de deputy ni be fa. Nya me be se. No kwasem, anopa ye nkwa experience bia no akwa ya sabia konya pen. Oh, me de me bo eye Kibi Hospital where you see me me bo ma ba so papa. Okay. If you doctors for to basic nurses for safe food na me bo ma ba. Okay. Oh my yard. Dear. Eh, bi bo ba so de bi. I was bi so twa da pa. Atia to mo. Nya de bia na obenya bonefo na yi sa. Oh dear. Ma na waka papa ye kakra. Say de yi kan nipa ya ade a he osaye yi wanyi na ya be say di o ya de be ka wonya so e be ka ne ze no ano no adi o ewrade adi mpa say e ba na pomudi hu nsema obi ehia bi enti ubekọ hospital na akwakọ ya jojo nya tete mo mfa ha mo nye sei mama kai ba ku bi so when they just bad as me ko unu mpuruka me ko ya sabi ko fa mpuruka ko mi fie eyi no mpuruka sonkronsu I tell you me bi ko fie me say SS troubles mu na won no na SS kwa ya sabi bi ko he ko ye dia ya sabi ye ko sonkronsu so de onya omoja won fa won nche wo you me say me di bi ko fie ko me ko che ya za na boy free me there this who spray anya sam ketwa MMT ni bi ai MMT de unso betimi abam na jaw ne abedi kasobo mu ma 89.7 FM Max Morning Dew and I was so akoso ye wo kai ye kwala ba ko e friend Charles ye tin nka te pa na Great Banasco baby a wo she bia so nwanfo obi ben na on check up on him because Nana Hayford nso ye tin nka che yes Hayford na science nka Debi o Hayford woni keep your secret and what she side ho ai Nana Hayford nso ye tin nka che pa na dan so ma junction so the same Daniel wana ono de abobo bia sawa wa fra no pay okay ai ena akata nso ye tin nka che pa ba ku ye mu fa mu dimira ti baby a wo bi aja wutie ya no pay ye se da wasema wache titiri ye collect no yankopon hia mo papa won de ye free street so na mo san de ya boy wramra hye bedwom fie ya enye asam keto akora ne nyina nkamfo no eboa na o man puntu atimi akwanenim enti bia na wakwayare sabia obi ba ye wo so ne oni boni bia ka anye obi nye de bia no obi ba be ka se ena seyo wahu Adasa de se pede ade wo na me ka se ukọ hospital a enye se bia se ho ye hospital nti obi a be hunu be ma ye doctor oba ye nurse ni o mada woroma
obi ani na adwuma o ye hospital ye account office wo ho obi abeka pharmacy asem ye wo allied health professionals wo mo twa scan wo mo ye x-ray ECG electrocardiogram yifo ikura o mo so mo ho no ba onim se abena wo kan say no se udu hospital pa na ho kira ba uhu clean na hu ni say doctor akuda jina so bodua mu udini ba bia akasefi mommy Bobby Matambo Bobby yakwai mama body dia mo asaba anything me the that transformer with attention hospital no first of all okay one dey so dey aseda me da o masifa na mi show anti-get na mi na na yo Bobby so chia anti-get wo Dansman hospital yakopon ensha Bobby no hia anti-get enso afa to a wo de no so wo se wudru hospital na sa yare ni wa eden a na se yade ni ma eden pa ordinary force hwanfo no hu wo so mo utimi e friend doctor cry adai sa ho kira ba na pressure so na pressure so wo ho utimi hu security cry friend enye easy na no media ba ku ma ka ba ku bi na na no se me yire kowo no ho na o se doctor se memra wa kan na menko ti mo ho na no doctor nkasa fafu one day be kan no so ho asem doctor fafu na ofre me ese o se me test bi ansa sana me yire no kwasem na me se test ben bobo ya no so HIV so kan ho enu kwa de second vitias ene wa ene ye frɛ oro wa ankontem na me se mate ti ehwa na me yese me to su aba ene ndi pu afie me ho na doctor ne frɛ me se oh ya twan wo sa ho ma am se oh enti se me yiri anye HIV test no wo na so obe ne mum no e wo se ye umra na ye hu se bibia ne je se vitias na oba no koye ne de anka ye enti me wo na oba no ne akola ne ba fie okoye ya na wanye sani o hwene ni ase anya de obeye BP test kwa na ye me de anya de obeye ani ebu ya tai dio BP de enu kra ye wahi enu kra me de na HIV we put say me ba o de ye kumi kan ye nya boss say e bia o ye positive kim bona ya boss ko timi kun se ya utimi yare enti na abreni na wankasa walk in yourself kwaya wo check up next time mama yan fanya e friend say street vibe wankasa wo be pesa wo be HIV test anasa wo mpe enya HIV kwa hepatitis B kure kum nipa sen HIV na nkofo esuro po enya HIV kwa hepatitis B test ya na professor hepatitis B e be kum fast enya kwa be gu no boy e be boss no HIV be e be den HIV be boy e be boss no wo eno ye nya boss no kwati mi kum atwansoro na osunsun no afuru kwa kwajina nchen e ba uwa nesa ba ku ye ebowura na ofu ni mu coca meningitis so man eno say e be kun chancha but I say I don't know we ya brand obi obi so didi da ma yan ka say wo HIV say ame adidi kura wo didi anya easy o adidi kura wo didi edempa o we de mo amofrefre no yesere mo mfa yensi ha ya mo adaworoma mo mfa yensi ha se ya na eja ani tua se enche ye bekọ ye parliament na so people's parliament we mra hye bedwam fufu okra ya bio constituencies ahodo nyina 275 76 anya sam keto ye bie ni nyina mu se jabra na woni emedika subomo ene de se ebehwe apomuden ene de atiato mama ye pawo yesi ebehwe apomuden papa nyasem keto na ye ka yare a etai etiti nipa ehe nipa ema nipa enye free wo free town pa dia na diabetes wontimi nyini mfrim akosu aka yesi kire yare diabetes yare wontimi nyini mfrim ente na ye bedom asuko yankopon so ye adom ye guest no baba studio ente no fa pen na fa pencil na o paper question bia wo bia na de free consultation free na eja wotena se a
na wo question bia wo de amano ni nyina se de be ya wa pomudin ebe koyie enti ya hyase de ya seda ma ene nso de ya seda ne ye ko ye nanu moziremefo ho no omodom yen ene aseda segment no ye de news headlines amamo ye de event amamo ye de occasions amamo chese ne de ye bobo so bia kakra ne de abepie street no eso enti ene ya ye do street so ye dan ye ho abai de nim say ye ba ye the people's parliament dwumadie no ebe hihye so amamo ye ba sesia it no be easy. Yay. Abrabona nkasa no bibie no ye easy. Enu ntina Nyankopon boa no de afe ba ko sei. Eka wo fie ho a na wo se wo celebrate ni yiye. Na ye fie fidi kese so e de happy birthday kese pa. E de akọ ama owura Boadu aka Bonana. Hey. Another man tomorrow. If you team no ho mechere Max 89.7 FM ho ne de eko ediama owura Boadu aka Bonana. Yankopon ayadum kakran de afe ba ko aka ne mfie ho nti e wo bra YouTube na be hwade abrante papa be memu a chese wo di ne mfie amen de Yankopon ase e de mana brabo so wonto so papa ngu na brabo so e kanka ho o ma yedie emu ne so na ne de na koma so bia nso no won fanka ho e ma no nti happy birthday enkoma owura Boadu aka Bonana. Bope na kese wonum de giringina so akopam tama premu beto na wonum asore so wasi onyina lane 26 awoshi enkran kwantimpo no emu enti ya no wafa ho na woni Nyankopon aba abedi kasubomu ewo the King's Quarters Chapel International ya me no ka say Prophet Johnny Akumeni Junior beboa ma akọ osoro ahemmu kura If you from here,
Max Morning Dew no asogu so awutie ne dan ye ho abaje aboafo nkrato ye ba wonum say the People's Parliament dwumadie ya ye boa se de be ya homan pontu obekọ nanim no ye de twetwa fa baabi bia na nenu de ye be se ye be hwe apomuden ti ya na woni yen edika so bom ya enye asem keto ye ba sisi ane aka bia nso ye de beto aso ama. Hello, Tiafo. Your family Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, ekosi fiada, ebo non-crew kosi se dumienu beboa. Program no air live on Max FM. Na nika sem ne se die, ya system ebo non-du kosi se dumienu beboa. Program no SIN live on Max TV. Eho ene bo rank of fireman so, ni akofa the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so, eba na kutukubon sem dia, enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena, de biaya oho, Professional Boxing League, ya de hun sem na ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and a Division 1 League, ya de the statistics and all the details you want to know about the local football. And afempo agudi ensema ekoso yemaimu. Your segment bit to say the predictor. Emu hwampa ya the matches beba ya be more odds. Now so what me twabia dibi. Sounds so any other big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana any wiase agudi ensem omo any omo atwetwe komo. Inti shiame minima bedwafo efiti joada ekosi fiada ewo Max FM and Max TV. Welcome to Max by. Hey Jerry, this is your phone. Who've you ever paid for crown pill? What is this? Babe, relax. Today is the day I turn water into wine. We're in the promised land. Max Buy is here to save us, okay? You're welcome to Max Buy, Ghana's #1 electronic retail store. How may I help you? You know, my queen deserves the best. Show me your top gadget here. At Max Buy, we've got it all. Mobile phones, smart TVs, air conditioners, kettles, microwaves, blenders, and more. Babe, imagine our anniversary selfies with this Techno Camon 30S. Everybody would think that we are Ghana's Jay-Z and Beyonce. Power couple, papa. Call us on 054-401-9552. With over 40 shops nationwide, flexible payment plan, online shopping, and home delivery. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Augustus has produced all the best dignitaries in this country. We talk about Pakwesi, Indum, Totobi Kwachi, and all the Hoy brothers went to St. Augustine's College. Master, stop your bin. Central region. If we say for Obako school, they say for Kumasi High School. No, Kumasi Have you heard of Agri Memorial? Oh, Agri That's the best school. Very, very best school. The Kumasi they schools, sir. Two schools, Prempeh, Opogoa. Kofo went to which school? He went to Prempeh. Prempeh is the college. And I don't know we are Prempeh College, obey your president, no. One can say young first schools, Niranto, colleges, now can say young for Monto High School. High school, they college, pay. College invest you. College, you go America, college invest you. And the end of Kofo say young school in high school. College, you know, who's more. Kumasi High School, right now, the Minister of Education is from high school. Hey, high school is building a stadium. I must produce all the athletes in this country. Ajimota has produced over 3 presidents. Kofi Annan went to Infantipi. What came out from Adi School? Tell me. Now more from Adi School. Canada just one from Adi School. The best comes from the Central region. The schools are no one Central region. More moving science and math schools, no. I didn't produce. And then project partners equipment ben ma produce Ukroma. What you are job in the national maths and science schools you are winning at the end there. Quantakro mun to produce bi. Munya de Bakano. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Come on, church, let's sing it at the cross.
me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4 verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244 955 425 or 050-9038-893 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. .7 Wewura Max FM wa jidu okita se Welcome to Tuesday morning.
guso a wutie ne yesi da wase pa we hope say nyuma ya bonyina fo asom na futu wo mo so wonsa ka ne nyina nkanfo asede be ya wo man puntuo ebetimi akwanenim enne akoye benada asan last day of September no yesi epese ye hwe apomudin ho ensem na nyamya ya doma yensa aka ye doctor ya de nyina ne de me mondin pese me jane tuma no no ankasa sade adibonti e mo bi edi no no ankasa de ne din atudwa na fe ya sanda na siama na kwaba so wato en studio ha emre ni so still wo se meboa mo ye da wasesa mo akwaba doctor ye na na ho ye mpodie yesu ntima ye nhira mpacho na onso e nyame adom boko ye tiefo taate wo nipa wo phone so na ye nsa kan wo die wa fa wodi ni bibia atudwa me pacho me din de Joan Ofori Asante Mrs. Enti Dr. Joan Ofori Asante ena no pay nyame adoma yensa aka no yanya akase ye behwa pomudin ye behwa pomudin mu amohwe street ni so ne ye course a na kese ya start apomudin muli doctor na ye be se hwe lifestyle diseases kakra ansakura ne abo e de ewura wenum ye kase lifestyle diseases ye de ba dia ebi ye die no de tenti ye sanso da wasem akwa babio yo me da se ye de tiefo age akonwa ye hwe yen so ye da mo maje akonwa etie yen ye da mo ase no mo hwe yen wo YouTube Max FM Ghana enti na ye the same thing no mo hwe ye da se yo ye kasa lifestyle disease ya na che se enipa no ade bi a yare bi a enye yare a ewo ho nan wankasa wo ne ye ennioma a wo ye no eno kotwetwe yare ebre ni pedua no enti ye wo yare bebre wo ho a eye nneoma bi a yankasa ye eniye bi a ye enam ye didie mu enam ye nomu enam nneoma bi a ye ena ekofa yare no eba na yare ni bi wo ho a obi wo ha obeka se eye busua anase eye hereditary but se eye hereditary kra na se wankasa no se wabrabo a wo bo no wo hwe so yie na se wabrabo na wo hwe nneoma bi wo ho wanya sa yare no wunya yemfa yare bi ti se diabetes ye de diabetes ye emfa nto ho obi obeka se me maami nya diabetes me papa nya bi me auntie bi nya bi enti no ewo abusua mu yes ewo abusua mu de ba wankasa nso no wonne ye ane abrabo a wo bo no ebetimi ama wo wayi wo hu afri saade no mu anase wankasa nso wo de wo hu ekowura saade no mu enti ye didie mu ene ye nomu ewo se ye hwe ne yie enuane a wo bedi se obi wo ho a obekọ adwuma obe 1990 a na dwo na waba no na enuane bi wo ha we bedi obi last bi mi hu we bi anadwo pa na nipa no prekonam pa ne bayra yachi odi na anadwo no wie na holy bi wa ho de bi holy pa chome nka se holy pa chome wo be wie a ohun se lifestyle we na disease na ye kan ho asem enuoma bi wa is good for our system but the time I use ade no ena emmo ni pedua no ansa na ni pebia no wo be kwa akoda no eduane a wudi na wo say edi 2 hours wudi eduane ni 2 hours before you sleep no obi wa odi eduane ni wie no kro TV ho no wa pen ye enwunu bi nso no de abobo ne ho na oye na otonko ochia ne ho ana wada ne mpaso me pache no ho yare bebre ho obetimi enya ebi eye cholesterol no the bad one will go up because you don't walk around where did you no what fa akoni ade no ebema cholesterol build up no ebeba and cholesterol so ba one diabetes ubetimi enya hypertension ubetimi enya stroke into no eno no ye part of the lifestyle disease a one kasa no wo de lifestyle na sa wo de wo ne ye a wo ye no wo de akofa saa yare no ebi ene se obi wo ha tembia no oho a oso ananse ache me nan ananse ache wo nan we de angwa aduane awie we de aduane angwa wo mu wie nso ose manom nso a enwunu na wanom nso enwunu na se plaques anase bibi efo me na moja ne entimi ni afuru sane wo ni peduane mu a wo de bekwa akoshe obi se wo ma me nya bi nti na wo nso anya bi da bi eye wankasa wo lifestyle no
ɛna ama we konya saade ɛna yare bi wɔ hɔ a enuane bi wɔ hɔ a yedi ɛbobɔ ɛkeka bom enuane bi wɔ hɔ a yeni sɛ yedi ɛkeka bom di akeka bɔ so odi keka bobɔ so enuane bi wɔ hɔ a odi a o minimize no tete obi wɔ hɔ kɔto na ɔwe nam a wankasa bɛkɔ wɔkyi ɛnam a nipa bɛyɛ nsia bɛwe no na nipa baako egu n'anim kɔntenkorɔ no ɔwe enti saa enneɔma ne nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛyɛ den yɛhwɛ ne yie ɛna nnuane ne bi wɔ hɔ a ɛyɛ once in a while yɛ nyinaa yɛ fall as victim ba obi wɔ ha ne deɛ na yɛ tuamuda de bia sɛ aduane no obedi mempɛ sɛ mɛkɔ akɔbɔ nnuane ne bi so na yɛbɛka sɛ ebi ɔpɛ sɛ ɔsɛ yɛ adwuma anaasɛ bi bo a wankasa a wotie yɛn no wonim nnuane bi a woda bia sɛ aduane no woanya bi ani a wofiw sɛ wonnidi yɛn sɛ aduane no so ɛmmoa wo nipadua no yɛ nipadua no ade a yɛhia ne nneɔma efi asase mu because nyame bɔɔ yɛn no ɔde dɛteɛ na ɛbɔɔ yɛn ɛno nti ɛna ɔde nnuane nnuro a ɛbɛboa nipadua no anka yɛdidi a wɔsɛ yɛ nnuane no a yɛdi no ankasa no ɛhele yɛ system no let your food be your medicine aduane no a wodi no ɛno na ɛwɔ sɛ ɛboa ɛma nipadua no enya ayaresa bɛtɛ na nnuane no a yɛdi no ɛno na ɛma nipadua no ɛyare enti yɛ nnuane no moma yɛn check yɛ nnuane a yɛdi yie yɛn nsu a yɛnom yɛwɔ akrase no yɛkɔ afuom a wote ahaban na wode abɔ nsuo no ano ɛni na wayi nneɔma green bi no wayi na wanom nsuo no then no na we were not getting any health issues ana yɛnya yare bia but na yɛsɛ yɛn nsuo no ɛyɛ pure yes the water is pure na mmom enipa na yɛ ne nsuo no de egu plastic rubber na sɛ plastic bottle mu menso makoto nsuo no me beton ama minua na me de begu awie mu so the chemicals in the plastic na awie ne boso na ɛma nsuo no yɛ hye no na eleki na ɛkɔ nsuo no mu ene ye ne bie atra so sɛ body haban na ye de bɔ banku no ni dɔkono na de no ye jai ene ye de rubber and ye de bo banku hyehyɛ the rubber is there is good for us say ye be use it in time ade no eye cold enti ebia wanua waduane kra wie aduane na adwo na opese wo de hye fridge mu a obetimi use rubber no ba aduane hyehyɛ eye banku obi aka mutuo obi aka konkonte no de rubber no de arape me pacho eno no wankasa wonne ye no ebema yare bi etini baby yare bi te say cancer ne ade no ono otini baby o on frɛ o anope ye te cancer abo obi din wa ha onmo obi edi wa ha ba yankasa ye lifestyle ye ne ye na ye no eno ankasa bekwa akofrɛ sa yare no abre ni pedua no enti ye hwe yare bebre a Ghana ha eba te say kidneys ni ade nyina liver issues ni na lifestyle and sadin ni ade a ye nom endru a ye prescribe ma ye say ye no obi wa ha beka say menyonku we onya infection ana menyonku we na ni tie ne ya ne kotodwe ye ne ya e na okọ doctor na doctor e ma na dru onom ya e na ekọ ye. Has the doctor assessed you to give you that painkiller and as antibiotics? No. Ebia nipa ne ko ni ti na ye ne ya no eye brain ama ni ti ye ne ya ebia ne nipa na ko ni ti na eye malaria bi na aba ne system no e na ama ni ti eye ne ya ba ebia wo wuti no eye bibia enye the same as wo nipa no a o ma wa aduro no ne root cause no enye the same thing but because say ono doctor prescribe ama na onom ya ne hoto no nti na won so akọje sa ade no na why dey one enti ye kan lifestyle diseases na eye nneoma ye and bibi wo ho nso a obi wo ha ade bi a ye bedi no eyo but in moderation but obi de there be not moderation obedi ma na hu say one no say one obi ni odie ma bre no manyam na me di a mama me ni ye papa mo ni ye kunom no ni ye nuanom ko obi wa hu na na fui your my friend I love you mom agosia asemo who I love you mom you say ma bo ho ka ono abo ho ka don say eye like who say eye because say wa bo ho ka ma wefu epie no wo be hu say wo be ma so atwikom nti wo hu say wo be ma oh of course wa makum mama hwe wefu no penani oh ni dia ne no cheko yeah cheba doctor no for eti enyo me bi wo ha se wo ye oba se wo ye be ma eye wankasa
and I will fresh ayare no and ye young men no obi ha we did 20 30 na ope something to enhance the sex drive adentin e o say basa because of our lifestyle and your ma yedi and your ma ye nonom and your ma additives bebre and ne oba ye aduane a and your mo de begu aduane no mo ebe ma aduane na ye da no papa this time we are not talking about the tasty of the food the healthy of the food is what we are talking about into aduane no send ye be ma wa pomudene no e na ye kan wasam nya ebe to tekrema so ebe ye wo de no na ma sebe ye mema ni nyina omo ho awu na ai omo pe enoma na sa enoma no oh me holy so there no pe o there no if you are holy me pacho be holy everywhere yay Dr. Juan of Freya Santi unko mo de papa no I said this time no we have to tell the youth I was say you catch up and obi wo ha me heala me hye no ubon say me wo ne ba ontime nhye because why me kasa me see me what 12 years me sua sugar 50 kg me soa say me kwa fom na me chichiri jana me de to ho na ye de be so nipa be 10 ontime won and na mo say ye nuane da ye di no nuane nuo ho de na ewo mu ni this time enim because ye didn't know any aduane no enti ye didn't know na ye di aduane no adenti na won so wo san ade nneoma bebree e de aka akoye double asa akofa yare and the kidney problems are rampant and the liver problem are rampant and the heart issues enya nkwala nso enya mpanifo na e kan omo me kai se me we class na me grandmother danfo bi oba ye ho a no de ne nsa ato ne bo na okuta poma baako no obenya tena se a kweba kofe yibrem kweba kofe yibrem dako na me ye bold me kacha me grandmother me sa kacha onyonku no ne nsa no na ne nsa ontinim na onko yinade wa hyeda ne nsa ato ne ho na osomeso I didn't know say eye yare and your mama penny out ne 78 you and then kwalanketo na omanya stroke ye lifestyle ye nuane a ye di because ye advertise bibi ni ye say ade ni ye ma ye be dia edi ni excess ade na what say ye bohu de ro say eye no wo di ade ni moderate kakra enne wo di bia enye de bia na wo say wo di ade no enna mo ayewe enu ma yedi begugu ho na dodo aye bewe enna mo ya preserve ni nya Ghana ha na ye free baby na ya preserve ni ye di aba ye di nduro na egugu ho sane a ebeche obewi bia no po obewi bia ewia obewi bia enwumre every week bi obewi bi ye nkase manwe ye nyina sometimes we fall as victims e wo baby but e wo say wo di adwene kakra mesramo anya ye na me ye obi mesrese bibia ye bia e wo say you say asema wo kan no afiri wakoma mu na e ba asa how adwene na me kan 20 years girl ne kidneys nyina faili onam baabi o bi onya ahwio enso because say nuane a yedi na anadwo enuoma a ye toto enuoma a yedi gum yesre omo nuane ma ye tobi de no ye ho kire ye a ye fifie ye ntimi enam adwuma ne ade nti ye toto omo nuane ye pam chew enuoma no di bagum ba ho di gum a aya susu na yanso ye duobo because obekona sa ade ne bi nim na se enye ne da obekasa maame we na aduane nye de ebia na nipa no waye aduane ne natural ena ode ma wo se wonkonya ohaw bi mesra mo madaroma mo hu ye Ghana fo mobo Ghana fo se yare na eko no ama Ghana fo nkola aye mobo enti mo amunuanuane ne yesra mo ema nso amunuaduane ma mu kunu mo ye pam chew se wo kunu be ma be ye adwuma agina wo so wo kunu benya BP agina wo so wo kunu benya diabetes agina wo so ade bia wo kunu benya wo na wo feed wo kunu no wo na wo ma wo kunu aduane enti yesre mo mama ye kunu mo ma ye mobo awurade bema wo say bema kumi wo say so mama mo bema twetwe akom
because we feeding you kuno no say Ghana no wo ye kese an yesi wa ye yi no kwasem say wutu e wo kasa wo wie na wo be maintain wo body wo pese wo slim kakra na wa fon wo ni di na adan na ho kire na 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 aduane o ye edwuma o ye no se yentua ne ka onja nkopa edwuma fofore but you want to maintain your body because say one person yare bebre at the moment you put on weight a lot of health complications na wo eba we dey mamimisa ya mame na doctor said ye can lifestyle ya dey diabetes abayi mama infa nura diabetes mo obi wo ho no mo a was me dey said o sika diabetes wo mabusuam diabetes wo me mojam ye de diabetes wo me sa diabetes yare no empempi de bia ye de wo anasa ye ba befa wa asasi so nam ye lifestyle nti wo hwe diabetes type 2 na lifestyle na type 1 no na ye beka so and ye de wo anasa wo mojam type 2 no most of the people no type 2 no obi wa type 1 no naturally ntimi produce insulin no na de sansun but type 2 no wo ma me benya bi me ye won crofo ye no ma fa training mo ye no ma fa ya advice o mo wo bia enne diabetes no efri o mo so because say enne me fie ni amepe na me grandmother opefufuo pa okay me di fufuo pa enwumre medi anopa med fufuo supposing say what's san kwan no wo de mama na dwekra medi time bia de be man bia medi so when you did that kro an no when you di saa na ye fie ete ye pe ebuaduane pa ebuamore na no mekokre nka ho a ye de ni je ne ade asa kwesi na mo ngetenga ta school boys na mo ngetenga wudi utotun wo ye utotun di siso na chimpro ho a na wo no na wudi me hwe se me no wo na wabeto abusua saa mo kwase you have to sit down look back ade be na me maame FM ade be na me papa FM den na ye a saa de no FM me madam omo wo ha omo hit so pa enti obenyini bedu 30 na ofa na fe ontimi nante enti I sat back enti I was say me so me yakese sa no den na betimi ama me nye saa kese no me ametena say aduane we yedi ni time medi fufuo yes medi fufuo by time be na medi unfa fufu mommy after 5 na me never I will not eat unfa benku mommy after 5 me emuto unfa anything heavy when you give it to me I will eat you won't eat no okay my emra diabetes asem say la me da so me gina ho no because you are the ho no de ho hia ne pa enti no because yes ya busuan ya de mpa bi mu sisa ya abronsam ya de bi say ya abronsam ya de bi say ya abronsam ya de because onu hu ni say ohwe de hu so yie but adam de no obekọ hospital ni a check ni say wanya diabetes ye de okoda anadwo na be fu ato ama no enti ya abronsam ya de ma yemisa unsa wo kasa wo peso bebo aduane bi so ya mmodi obi ton but ya mo aduane ba ko mienu miensa bi so a nipa ni di a saa time no obedi no bra obedo bo so ade we mitadi a wan hwe yie ebe accumulate akomi nipa di ma akomi widie mu ama anhwe yie doctor ebe diagnose me diabetes yo me that say am say ye ankasa nacha ye nuane a ye di no bebre contain carbohydrates that carbohydrates no ekoye system no mo a edane eye sugar natural sugars but obi wa ansa na wo bedi carbohydrate food yemfa emu ye white rice emu ya ye di eye carbohydrate odi mu no instead say obenya vegetables anasa atosode okay ebedoso bebre na odi aka ho adini da bi ubehu say stew kitwe bi tare na pampam na enam ka ho na odi anu wi a eye ebia wedi na nopa instead say ewia no ebia obenya fruit bi edida bi ubehu say wedi banku anase dokono banku ana dokono ya make enso meko kitwe bi na etare so na wedi enwumre na wasan akọ repeat emo no osema jollof na wekodi fried rice na wekodi indomie no cry friend noodles abofo de no noodles indomie dey your big brand noodles na wekodi e no nso anadwo eni mu spaghetti eno ne asem enti mesra mo yeduane na ye di no se banku na wo bedi a
aya na mepe omo di banku ubehu so waye ne nkruma kakra ubehu so di ayojo ubehu so di nyado ahaban ye frɛ ne boma ubehu so nya amalantos alefu kakra no dia mixing nkruma no na we di vegetables no more say ye tomato stew sa we twitwa wo jene kakra green pepper with the carrots ni we kakra na no so wo di egum na we decide no more but ni amesre ni say no matter how a comma ebedu enumre don't eat this foods. Okay, obi o hon so a osi yo me ni de me ho odin me didi me exercise me ye adwumaden so me ye adwumaden ye se ye be man o ye adwumaden na hia de mu odu enti obi o hon ma e bia ono so ko ye adwumaden te se de abeneken o mafie ntem wo beba wo me di fufu bia be no nwotwe me da bia be no omienu enti na no sa no say we say at least 2 hours ansa no makwakoda enti obi ono so di sa no so no nipa no standard the risk of getting diabetes type 2 ni bi betimi 1 wo ye adwumade wo ba anadwo no ba wo didi wie wo be jene sene watena se ache wo didi wie no wo be nante akohe wo nante nko ba bia watena na bia wo te wo TV ho e bia wo te you don't move okay. And you know the processing of digestion no it's slow and yet to say wonam why you aduane we wie na na wo frustrate na wo ko o ba na wo ye the processing is going on tranquila yes nkola omudi sweet ni ade a omo nante omo tumrika omo sweat ni ade calories wo burn sam ba we wudidi ye no watena ho se medidi to miss sure bibia wo de awia wo pa adini a wo bedi na ye wadwuma 90 cobra enwumre kwa wonya vegetables a wo salad leaves ni no so de ni na wedi enye fruit bia nso kra na wo se wodi na enwumre ba wonya wo vegetables no twitwa bibia kakra we toast ho kakra won toast ye kra like one washing ye na we twitwa na ware na wada woda we ni bekom obeda woda we ni bekom obeda ma yemfa ne ha sei diabetes type 2 ya mpempi ni ya na echi ye asichire ya de eno no obu ho no so no blood group say mo blood group say ye wo blood group bu on ma echi o mo ana say obi a etimiche no adaroma miss have a blood group issue me fa nya adwuma because we have some patients be obeka cho say me ye o yesi mami ndi banku mami ndi ebro aduane me jai die no afi die I am more sick ube se nipa ne yare and enya 1 2 3 4 5 I have encountered many and to me I don't work with that. Okay, you listen to your system wo nipeduane wo na wo nipeduane ya wo dia listen to your system adie bi wo ho a wo dia wo hu se eduane a medi ye nipeduane mu nko yie mame mark it down fato nchen adie bi wo a wo dia wo hu se you are easy to go wo nipeduane ne ho ode no mark into one kasa obi o kra hu se edro bi wo ha doctor kra hwe no hu se yare o de edro no mana it doesn't help onu ma edro no kra na o yare okwa doctor ne be hu obesesa de ama no enti wo no tie wo nipadua no me di kosu adan na ye me okay me no more ka adan na ye me okay me di emewi number bra adan na ye me okay enti listen to and one kasa nso no hu se ade bia wo bedi bia no dini nkakra enye bebree hwe se obi akoto wachi anopa beans wo wachi no mu eye protein waji kosu aka ho eye kwasem waji wela aka ho waji fish aka ho eye protein chese waji meat ayachi protein no waji ni bebree you are killing yourself and no so obi so obeka so mama to we ni nyina ye protein medini ne wachina mini enti ni protein na ye beka no ntoso no ebe waki wo ni bedua ni ba cho udi ne na no pai enwumre wo didi a wo nwenam ebia nam no bewe ne ketewa bi me pacho nya sa na nko me ko kumasi baabi cho baabi o ko fo mu me sha sanka ye pagya besi no kwasem na me hwe nam a egu aduane no so na me hwe nipa mienu enu e fe ne nepa ho adabe no onim se no no edite ema aduane no ebo menu mani mankoto me hu ya na afia se me bofuno me okay enti enipa bi wo ha obeka sa ade na oba wo nkyenya ade no kra me ni bebru ba wo ne tenase ma me portion a wodi wo hwa na aduane na wodi na no ana ekele no enti yes Dr. Joan wo kan bibi kra nsa na wo ne akosu ade besisi ani
now say on prescribed drugs no yen hwe ho ye wo ho na me no ka say obi wo ho no makapre ko body he ni botom ena ni tie no ya agiso ko hospital ekone na mo na ya tre drama no ti ni nua bi ka che ne se oto asumasi na obenten na onom na ebe ye yi a adenti na ususu se enye meni ameka ne se unua ne obenti na ebia typhoid na aye no malaria na aye no wo de na enye sa ebia something has started in your kidneys your liver and ama unya sa we no it is better and then nyame adom health insurance wo ho wo kuta health insurance a wo kwa ye behwe wo ne yehu the root cause of your headache wo to bo ani tie ne ya oben kwa kwato eduro no obenom na wabeda behu a wo ma na asaba afina ye the yare bebre bi ti say hepatitis ni ade nyina no na because of painkillers we liver no wo kunya problem nti I will advise say when is ka let they just go there ma yehu sade we na eyew ene ya ma we draw we ena wonom ena if the thing is natural I will advise who say endro ni bi wo kwa e be ka cho say wo fa endro no nansa betini abobi din to say APC o say wo fa ne nansa na wo ho antowo a ye den doctor na that means there is something enye brain na wa brain na ma wutini yo ya bibi there is root cause of that headache it na so ko hu doctor na doctor ehwe wo san so kasa no wo kasa say rubber na ye de enuane gum benkun konkonte akpele enipa no esija so na rubber ni kuta no ote ya no de atom yenhwema na nwo na yemfa ne se wo ba bi emergency ubetimi atwan ya maduana dwo ansa no akoto rubber mu ubetimi ana ye wo ade a ways and means a ye de bebo ye benku ewo fie mede sonwe se manya ye fie nkrofo bebre body esisi omu fie but when they are eating in a banku and they use rubber body haban green no ewo ho wo de kikeja ebeye mre na wo de egu nchini nsuo ma hohoro ho kama na wasan de nsu papa hohoro ho fa bo benku no na fagu ho na wo di egu ho be 4-5 days kra na wo di a de kra so ne say wa ka benku ne fresh enti se benku no wo nni sa ne o ma ya de na pese o de rubber wo de fa sonwe ma me nkyere oba wo kwanya be fa obeye fa sonwe na fa bobo ne round na fagu non stick ade enye rubber mu wo saucepan non stick no wo de fagum wo pentamu ikata so wo be ko ba bia be pa na adwo wo pese o de show rubber mu a you are good to go ba sheshe na wo de begum no e ka mesre say ye nhwe ne ye kakwa yo enti obetimi afre 0550 055522 we dey free consultation power 0550159831 you see a kasa about lifestyle disease nene ya bobo baby so bebre yakoso ya de kwa diabetes no e ya de a che say wona koma so a wa doctor cheche mu ye pa e bia na wo so de na different nti se wo frɛ 0550159831 ya beje wo so ana 0550055522 na bra na doctor we dey free consultation pa na ye ni doctor entwetwe nkomo wodi ni baby a wo kasa afira no pai abata atari afata yen kwai abata doctor ndi o ani ade pa na me ade ba de message film say ese jon kasa enya ehia won because rubber na ti say man use na o mo de banku no obi no be say banku ade o chance so de so man ade kata so de guru obi nti on kasa on de enye me yen used to of friend say blood habano nti me de madam be man say on kasa ho na enye pra mo bi use because on na ekunye no imagine doctor we de ne wo kan no fata edi bia be so so amayen isese yesi enye on sa doctor ko so bo ha brody esinifie no obi onu so body esinifie so so be yende obi aba so nti wo de yentie ni de ni wiansa no wo de so nipa ono te hai yen hye ni bro so a wo di ni ba bia wo ka se fra no pay ya huma yi mun hwe mayen o mu adawroma wo di ni ba bia wo ka se free mediane Great Banasco Woni na what hene oh Cote d'Ivoire krawo oh hene Cote d'Ivoire mo na ade ba ya na de na de na me meje me de
Ana check na de buy. Oh, but now I'm here for pan. No question. What be school? Yeah, more about the doctor. We do a free consultation. Question Ben, I would demand na. Yen try you me di so. You me da wasunia ba me chia no tie fonya no pay. No question you me question say me obi a me titaya me ya. Me tie me so me numa dro me num su ana eko eno so eya na. Yo dog salty. Yo papa banasco. Wadaroma say uti no eye wo ya na wa numadro wonum nsuo na wada ewo mu ana asan ba ewo mu ana wa num nsuo na wada na eko edwuma ben na wo ye say edwuma na wo ye na eye stressful obi ha na edwuma ye na very stressful ti aya ha onya saa we no say enye saa de a me stress e kwa yare sabia na ye nhwehwe na ye hu say bibi na ewo ho na eba ebi wo kwa bon se nipa no ya anemic. Okay. Ni moja so te. Aha. Nti na wo se ye san hwehwemu nyina na ye hu beebi asa uti na eye oye ekoba ni nyina no efri na afi wetu anamo ewo ho na ade no anye kese. Medase. Teni beebi aba na wo bia so ye da lase. Ya no beebi ana eye kumi wo question ba kumi. Na me di na to mu da denti no. Eja kumi. Doctor we dey any yaga ni call me na ne wo no faka ho na me fa number ni nso to dwa 0550 055522 ana 0551598321 obi abaso yo we ne ntetim wi ansa na bema kumi abam udi ni ba bia akwase fra no pay amen gifty ni kasafi so too auntie gifty akwa ba biem yes honorable na honorable dey wo yare say bibi hawada ya kwe that's it na me sure mama doctor amen be say bibi ka say me say why me say I say we die diane se amna shiweti no no why me say e so me musa na atwe na ama me ti ni meni because they say then because about me no mutuo na me daka kra me okay the woman na asamba no correct ensuesu de think of dog sister is to say ono so woman na bibia hye nachi na so nachi na chese was the only remedy we can first aid obenum ensuo na afi wada eno no lifestyle na say bibi na ekoso ni nipadua mo ni na say den eno no pese ohu yo me da se wachi no ye wo wachi ba echire no ewo parts bebre ewo ho ekeka bo ma ne be ya chire no enti baby pot ya ade no eye no ena ye behu se eye saade we ensunsun aso we betimi aye saade we ensunsun aso enti koye saade we hu enhwehwe mu enti be yese obekwa yare sabia na eba ne sa na wachire baby na echi pote no because wachi every one fin ba osisi echire nyina aye wachi okay and your organs too are there your kidneys your liver ni nyina atimi gunya sa your heart enti yeah we dey wa bedroom ya no pay pa ya nyasam ketu akora o in fact putu prumu anso wetimi aboan nyankopon enhye papa na akosua ni nua bema ye besa to another interview so enti wonu nua bema mo fam question interkolam ni eno so ya pomuden ho nsam okay na di asem ne ye ka kire ye maame ya de nyina Dr. Joan Ofori Asante herbal practitioner Royal Organic Clinic Dansuan exhibition asema na nyina ka kire no na nyame inshira doctor we dey fa no mani to dwa ntentem ja so na ja Organic Health and telephone number say didi juma na 0246 5909 78 and as 0244 38 17 but how be a woni pedua no baby a wo ba nyame nam yenso ebe ena mpacho e chena so ye pink October Max TV Max FM ye ne more ye collaboration ye be ye breast screening e wo Organic Hills obi beauty ye nka bia to anamo
we oba se we ye bema nso nya cancer breast cancer bema nso nya to anamo bra ne yenhwehwem ne yehu se we ye free unye free a ye ma wakwankyere nuane a wobedi nuoma a wobeye a ebetimi aboa Dr. Joan Ofori Asante Yakopon Shaw ye da se papa se ja wabeboa na we de ne de parliament ne de no kwasem ni wadom ye pa ye da se. And don't let the paper make it fear nobody. Making anopa na wa sembi kana wo dia ma twedi amponto turubonto se wa ya ade pa sa wa ma ade achewo na ene de ye adwen se apamudin no ye de tata mo a samu ahoden a ene de program ne ba na eja agu mu se ya na mo nso matimi aka bi na woni ahoden a phone kura no ba de na odon sa afa na wa frɛ Max 89.7 FM na nyankopon ya adom yensa aka Dr. Wiafe Akenten natural way ai enenso apomudin no sete medical kan ye de mamo double we de say Max novella double pa ya enye asemketo Dr. was so da wase emo achemo akwaba de ba Max 89.7 FM Max morning dew so na we de people's parliament ye see ye hwe apomudin na ho ye de ma na smith ye for na etiefo je wo so da wase abrawo na no pay de agya ya ba won chen so utie ya utimi hu se ye din kan ne doctor odi kan ya twetwe nkomo ya hwe lifestyle diseases ne ade a na ye pese ye hwe na akoso ya kura de pushi anam se onto ne bo ase doctor beba na no so aba ba kire ne die mu ene de ye se pese ye hwe kwan betimi afa so ni diabetes no se reversible ana se preventable emu de wen na wo boa ye naja ye nsatimi aka yo me sama matesa da masenso na sene oka eno nimi enu nyina no no kure otimi reverse ana otimi twen asikyire no eba na chi emebe pepepe na ne emeka ne se etoda bia na edin no aba bedane ade a ehu ewo wi ase se asikyire ewo nipa enipa duam se asikyire ana glucose eni nipa duam ana se wonka nipa ho no wawu dada eti ne moroso ana ne pomko dodo ena enye eti dodo na no ya na ne moroso no na tagunu na hom enu ntino ya fa na moroso no se yade a ehu na ehu nso ampa na wodidiem wonum ebe timi de yare na brew ena awusuom nso ebe timi de abrew esa sa abofrebu wa nge ya wonu ano wasitiri yare dada abofrebu wa nge ya wonu ano obipi ena obu nso a anadididie bone ena de diabetes ebre no obu nso akwan ofa so mix enuane mienu edi anani ebro saa no ema sitire be doso ana so ne kan so lifestyle no obu wa oni exercise eto nkwanta pai odidi ya no na nikum no wada enam so betimi am wanya sitire yare obu nso enuane a eye non food substances enuane bi wa unu sa die we se ne ye de chemicals am mix nyankopon kura mo sa chemical na nkanipa ho no enu no wonom obu a odidi no se wodi banku ana fufuo no na onum guso energy drinks ahoro ena biemu so ne afa ni minerals no carbonated drinks obi betimi aboa no wa kesu
carbon ye from in wa kesu enam so ma edi akotene wo mojam bebira etimi kwasai ade na e kan say pancreas a no na produce insulin no na husuo ana na ho akwa a e kan say beta cells and the alpha cells na say ni tail and head efe na entimi produce insulin ni biem eduru ba bi nso a ni e kan say insulin resistance say nipadua no starch ya ko mu na wadidi na anka ese starch no converted into energy no ese unya adequate insulin ebeba nipadua no emojanim na katimi asakra mu no afe na insulin no edodo no aka atape eno nso ebetimi ama how bebre aba diabetes nso timi bonifra diabetes ama obi abodam diabetes asichire yare ebetimi akosoro ama wotwa kura ahwe asichire yare ama obi nan yacha na yaka ne senya as a doctor no yare ba ko misuro ni papa asichire yare esa se ama ni bebre kidney afeli oni ni abema friend BP no high blood pressure na ni nyina so no lifestyle diseases kan ebia no na sichire yare etimi ma wagene no obetimi akonya dementia kura afaso na Alzheimer's disease agene no timi di chinchia se sichire no betimi abroso ewo ni pedue no makwagene na enya proper insulin emfa circulate and convert it into energy na afe na kwakoma o hawa say ama wadiane edi sesi akura odidi wie ya obi ba afie no obi sama me wadidi o so me da bi o ama ne su nipa bone me ne nete ya o mama duane eso na hohoro ne nsakro odidi wie ya no eti mi say nipa dene ana bu so so me dia mente se tino me nyare mesrawo asichire yare ya wo ana ona ho seso asa ya suja ana wutija ho ebetimi ya sichire yare wo ho no wani so ayo kantan asa wo hwa de ya ubu wani ana asa rainbow colors ene nam wani ho oso ene disam ni bi na eji atira me mesrawo o ya sofo enye disam wani na glaucoma asichire yare ede brawo eti bedru ba bi no ubo se ubu wani a okania na wo dan mu no ubo se ubu wani pe na asakania no twa rainbow ewo wani nchanchen afi obi ba unu nipa na ase ebo na asi ebu bedru ba bi unu se nipa image na gina hoyi ba unu timi identify na ebi kura na ewukunu yo na ta ebi ana ewoba yo asichire yare etimi se ani yare de bebre wankasa obehu say yes wa yare panti we nyina no kwan be na befa so bebo ye ho ban na nyame ya dom na ye nyamre bebre ya mo aba studio amnim se wo ba wo de wukura wo ha ban eni unu buna na etimi so abo anti wo de ye ni nyina nkamfua no kwan be na befa so bebo ye ho ban free diabetes yare ye ho yo me pa so unu enkikan ya mekikan bia na wo Johnson tentem oso te omuni mawo na fe unu se wa ye ho ya mesra bomode se check up ni edikan regular check up o birthday beso a anya kura no o birthday ba beso a bomode se o de enansa edi eni mansa na o birthday aso no kona kwa check up check uni pedium nyina se bibia de dia na enye saa asichire yare betimi abompo film adokro ama oje ho enye wa adbese bunsamumpo etin mesre se regular check up number 1 and biom exercise owu zaman fo tumrika kwa nka se o mona manya mumrika dabi tubi o ho jogging nkete ana ntrafa kwa se wodidi ame na o pemfa ko na wada ana judidie bone jai wenya ya ebe ma sichira dosu oni pedu sense udidi mi ya ahwodin na de be ma so ahwodin no free glucose no eno ena ya wa ahwodin ti se wan hwe ho su yie na wanya regular exercise ana judidie o de se ho energy drinks
ene ano ne ede enumda pizza yi obetimi awe ne juoda ofiri wa akwa wibo fruit benada doctor we are kentin be maba wa mo nyina ye ni age wa ha nya sam ketuwa o enam enumude no ai wonu mo energy drink no de enumude de no so bosso eni ni obeka bi anya de obete doctor nyankopon shira papa mini sabe ni swa enso wo de ye be hwese obesan ya ba studio wo ba fa wonu bra no ha ban bra na ja be cheche ye kakra fi se mo ana mo boa yen ya yes ade a yare enso de chiwa wontimi nko ba bi enti doctor we are fear kentin natural way wo ye herbal doctor herbal practitioner a wo di ne dwuma pa enya